Mchireno. No, me ma me side more of about Kubo on my friend honorable David Zomelo. Oye assemblyman oye MP. Na or preba. Wenya. Pacha. Nti wo pre na wenya krona bo ndi da so. Pacha. Sani eye no ofa. Assemblyman no ko pre no wenya ona bo ndi kia ne kia da so. Nti on ndi wa fatag no. Ono abuzo melu. Mo ye denfo. Pacho me ahunani. Mo ye ahunafo. Okay. Enti wo fa no se dentina ne wo fa ase ba akopɛ. Wo so ma me wo ba akopɛ. Pacha. Eno ode wa anka ode wa kan wo fa ma ho. Adentina wo fa no hwe wo ye stubborn ana. Pacho debi. Onye stubborn. Pacho debi. Pacho. Nti adentina wo fa wo mfiu. Ono asema ono no kan say mi misua. Say me handle Japadi. And I'm so me say me no be che Japadi no man say saving for me bound chena ka 10 million and say o 5 million kwa na do mama na 3 million kula. Say me jinko school na kam sumo say yes. Na suma me fiti 2002 up to date. In G1000 kula o sa dan ho. Enti when na shawa ababe sisi semra. Me ma me nua. O ma me nua. Ai. Ona na ketwa na ona na penyi. Ono e penyi. O e penyi sin wona na we free mu. Pacha. Ono na ahyewa. Pacha. Na o papa we. Papa so ba ono so discover. Sa. Nti na na ono papa nti. Sa wenyini 22 years de wenyini. Sebi eye me ma na metene nchen. Sebi. Onwo bada. Nti enam sa na me ma wu sa ni nti. Pacha. Nti na ma me detina nchen. Say ni o show. Oh, shedi o hwe me ba sisi ano baby a woduru no ma me odadem sisi akura wa emele. Anti ma papa nto aso e. Papa so efi chance dan so abehwe fom. Oh, ado ye da adwuma. Pacha carpenter. Oh, na wanyina atwede no so yi ana atwede no bui. Roofing. Roofing ne de omo nyina atwede so o. Oh. Tie de power. And the power na power. Oh. Ndi uzise ntimi nya adwuma. Debi. Tena sidi ehihimu. Ade na ohihimu. Ha se ntimi ntena faako. Achewa na. Pacha debi. Me ka achewa wuni wati aze. Ade na achew. What the American aze? Oh, show me the American on the aze. Achew. Ti achewa na. Say me against o. Me against me to lie na say achewa me ebi shambag. Me ma kakra mbo back pass. Me mo back pass. Say what the American ase. O me ti ase. Ba say o ye kuba. Oh. We ye kuba. Eduru be na me kan ho de ba because of say na me ni oboafo bi an ntino. Say ka say me kan get to phone e boa ma metimi ko GHS e ko SHS because get to on me ko on mo mutimi suma me no de makọ adwuma na otwa me kana menya kakra de adwuma ben omo get to de on say obi e mason ni obi e carpenter ni obi e tiler obi anti de baba bi aye koye to omo de ukọ adwuma so bi aye nkonkoye ties yenkoto ties yenkoye mason yenkotwe block omo na bo am kakra so sa na me de nti ba disi ambe mabe se ni na afaso ni so ambo am nti am nko mo bo se nka obetimi ni omo akọ adwuma bra wonye line oh de bia omo so no e woni omo am kwa de a ntimi pese line sa si am pese me ku school na me behwe me na no nti when was the last time a line be found oh e ko be 4 months ni ko am ani awasa kira mi ja edin ase o hihimu edin on enti wo kire me wo de no wo pese wo jai kra no eniema ben na eye o sign na wo ho si ye o one ma like wo pese we den wo sa ko ba so shon ho so nkwa dia wonko school ntem wo hu ana moa ni ntia because 22 die ese nko wie kra wo university ebi kura 22 ebi kura wie university
ba me hwa wo forso wo pesa wo ye bibi ma ho daachi ntu pesa unyini a pesa ye den wo wie school pesa ye den na kaza na pesa me sound engineer na sound engineer na business ana omo ye business then oye business o pesa ye tubani beat Unim tubani music. Wonti ni di. Enti sound engineer be na pesa oye so no. Emoji. Sa. Tubani ti akire ya be se tubani no de wako studio akire wa adwuma no pesa oye emoji. Emoji say Nigeria ni ana o Ghana ni on. Oh okay. Make so oye you. Me no do yi die. Pam boy Ghana ni. Any just am do ko stone boy no do ko ho. Atima. Nana wa fa ne se den. Ofra no akati no. Na say okay, mo be friend no. Because abrantie in fact eniema we nyina na ema ye youth na say ye ma no ye mamrantie no bebre na ye niema ensem fata wo street no so. What I say because twa na ema na se nyame amfa kwa mu na obi direct na ni fa baby a what one wa twen se kan be si so ebrnada kron anyankopon ahyehye na wakan yen akan atiasefo ho se enne yen so yen home na yen toa ye dwumadi ana se mbotaye nyame de ama ye se emedi wa asasi so enti no ene ye de nyame ase se roko no wa mana fa ye bie enti happy birthday going out to benadafo nyina nyankopon o nhira mo na oma mo ahode an mo betimi de ato akoso aye adwuma ene mi frida de ase na eba makoda de ase akogye mani su se ewuom me me producer ene rich yakogye ani so aba papa. Now what to say? Oh, the road is already clear. The road is already clear. Hey. Papa road near clear. Road near. Yeah, Juma. Juma. And Rams and our because Aqualano or Fifth Factory, I nya or Fifth Factory. Any tumusa ye konya ye no na enkoyi the road is shaking. The road is shaking. Very very shaking. Atumuro pa maye adwa na ho te say nana ya nyame adomo bibia ekoso bibia dem clear ye da nyame ase enti yenko Dadease senior high school and I said Dadease a Greek school yenko Dadease enra me kaiwo abrantia obetna ha eye tete kwabna tete Clifford kwabna tete enra odina sembe dan efa ne wofa ni school nsensem registration ni ade wonim se Akoma FM eni Onua TV ye kwa ekire pa yie enti ese ene headmasters ni nyina so aye hye yes omo jijis kampacho yanka ne sa akwala ne se wa pile ne ka from form 1 up to form 3 enti no omo giants omo register now so ye call ye krampu no enti sa enti ye call ye me pacho videos no aye ready na me name producer Nana Bila Kantanka Nana Bacho bra na enchiremu no de wa na betimi aboni ye Nana Bila Kantanka ena Richard enemy mimu ena no pay ena ya na ya tuto mu na Dadease ye koye na ye wura school mu ho no security man ojina gate ya se mpacho ye de akolai na eba school o se he na wo ba school ha na uja school sa che na eja ye kekan ya na se ko bem na o se Akoma FM ni Onua TV mmra na eja ye koye ye kokodru ya enchiremu na nkasa kese de ene na kura ne se registration no ma ya wie na emom akwala no enye nnura no free school mu wo free school be 2 months ni ntino mama producer mbo mu nchiremu bi ko dru baabi na ya akokko na nka kokko ne ya ba na eja producer de onza ono wanyini
ena nani nso afinti no wehu ne ma bi se ya o dia mama nko producer hom na mesa ba so papa yakwagie ni so odade so aba na wo hwe me susu hwe me enya ni suje se so peni ya obre enti ye peni ye ntini edi akire okay akwara no de nyame anim ni ono ankasa nura ne mayem ni nkasa ni bibia no oda ne ho adi yeah so on the akwara bone ne de owura mu enti Dadease school no na da so no ne story na nyanwanwa nyanwanwa ye ko school mu ho no no gate wa security a obebie gate ama odi cover inspector car no to hu akra no ze no bisa se ne pe ne so ye ba headmaster ne no nkomo no se ada de na esi na so bibia nsie na say head so nkofa ni parents mra no bisa se na wo ba school ha akra no so she uniform o akra no she uniform so bisa se wo ba school ha no se when was the last time wo ba school we see school ha na akura no bo keka na samo ntia na ka say ye time we sentoro mi ko headmaster ampa ko headmaster so gi office wo na office ne bonkoma na wuti asem no ne tentini tetia mina akura no free school no is getting to 2 months nti headmaster no e ma ye hu say akura no yakura bone de wo ye na omu nyina so mu ya aware because omu nim sese ne no wo ka no e wi do madidie no ya de a wo ye odidi wirem pe wi do madidie pa fie de no nso no na ma chine fo obbo no kusie ombo no wusie wo djem tiri nyina mu no na ye hwese na disua atesen okay obo hon mu a obo we na ebie na dwenem amotimi disua de yie nti so obo wisie na de na onya free mu okay the headmaster ko yi from one eba no de na hu ina na okoko yi ne resource ade ma yen enti Facebook live na Akoma 87.9 na mo amuhwe TV no akwala ne resource from form 1 chese nsɔhwɛ no kora won chrobi nti no ne nsɔhwɛ a waye nyina chese omo boa omo ho pa visa ye kan no wo radio no so say ne ye beba ho nti ofa ye nkɔ na da so yi fail nko a na de tie ni hwɛ resource na ye form 1 first semester one through exams okay second semester o through say 2 papers Oko level 2 and form 2 second year no the whole of first semester 120 second semester no try no ohwe so a say you good back credit back pass pass ni mbienu na fail ni 1 2 3 4 5 enti 7 papers onya 1 good 1 credit 8 papers and 2 pass and 5 failed. And about level 300, we can say, we just send level form 3. To form 3, no, the end of what form no. Or draw 3 papers. A first semester, draw 3 papers: English, Maths, and Integrated Science. But we failed, but credit back, and you need a credit. And Timino can say, or course school for 3 years in your resource. The resource ni. And our hormone. And so here do our watch. Do our watch, any whole resource. And tears are crab on a seminar, and your fianco, and your bontenco. E wo school mo so okay ontine no ho ntine yesterday master no say baby e waduru no e say waduru ebunum nti yen ye ba mu say ye beboa ma na timi awie school nti omo yen na yen registration ma no na o say registration no last week na ye omo last date de ma wo mu nti obi a submit ne de na Friday no hu some platform bi obi beto so say ebia na akwara bibia na wayare na ase bibi nti to be late registration but no headmaster no oni sa information no school mo se bia obi ehon fa no na ase obi asere kwa na bibi nti on dey wan submit obi edin bi sisabre they say waek a close wo mo portal na o dey registration no ya close ti bibia ni ho a ono as headmaster obetimi aya fa ho Ofa anra me say abrante ne kan asem bi ma awofo bi nso frefre ko viral a ye ko ye won say bloggers bi kura nso so atwitwa headmaster no kura de bi kire yen ofa headmaster ne clear no headmaster Mr. Donko OJFL super Mr. Francis Donko asem mutuntum kura se na wo jeje chen ene wo tuntum wo tumpa ofa yeah I would say Onua TV kwa chiri yeah Akoma FM kwa chiri yeah
nti wo se no anra no a school ana ni abra wo ye ne ma na starting a course any emu videos anko for start say e bi no home screenshot to e wo TV no so ne ade bi so kura nya tam video ye from the TV no e bi so atwen Facebook no mo so mo no se da bi on de on peso be hu a video bia nti sa dia audio no betie radio no ana so no radio office ana otie kakra nti otie ya akwa akiri course ne ade be nyina otie bi na ne o mo ne se akwada na nkasa no se otie no a na small de buy ne se omo ye registration ye say on 1000 cedis mra ema yi bisa nti kura na my friend assistant headmaster bi e wo school bi mo ayin pese bi boni di mo chirechim say enye no kure na registration e kai wo mu aye passport picture obi twa nti ye kwa headmaster so chire mi say passport picture na 40 cedis na ye de oye registration na ma wo no ya provided list na ma no nti ukwa na wahwem se wontua your passport picture no na so picture no fee no a 46 na wa choose kokotua bra enti nia ontua ye na headmaster no was ready for akwada bia e bia ho kire wo ho na se fee ni bi na opeso assist no nti ono ankasa kire se nkora be mienu miensa ono ana so mu nsa dom koye enti akora we case no se nke ade a oba be bo na mane a 40 series no enye issue bia se nti oba akora se ne da chimo no na akora na ankasa no opie free school nim no ache no dia ne namua besi sabri ane no ne eko enti ne omo say registration no sike wo mu ana sike wo mu ay 40 cedis ye passport picture na odi twa enti atika mu ay eko no na wo ginani wo kanim enti hono ene bisa headmaster say no wo say ya close to registration no enti den ne ebetimi ayede abo akoda no say this year there oni bibi obetima na mum so obetimi atena school for the next year the over register no omo akra be san ahye ne so yi yes ana ebisa akwara say ya bam the life abeka yesterday guest chess na akwala ne ye wo office ho ni nyina David edo tobo ebisa akwara ne say yen ya som ana brabo ye ni di akire ni aboa no ama bia the headmaster say one already one kasa kura no wadisua nye say no if your results are headmaster de chire ya master be we serious be no be guarantee am say kokko register na cultural kunya basa say ni school din so what you say enti no e be better mo no say contram for another year no mfa sua de na control next year ano ansikura no school din oda na nse wura na so no wo so say ya wo headmaster nanim na nasum ye ne hene say school dia me nkobiem o so nkobiem ene bisa se okobi obede o so obesua adwuma ti se nani da so no se obeba na yed na kwoto adwuma mu ti enso afi ne ye befa ye ho adwen ye de school sem na ode betu yanim ene etu ho anamo enye adwuma sua nti se mum se adwuma sua beba mu a aye se ne empeni fo tena se o ma ye kwan dia fan o ma ye kwan dia ye de ya ho odi nrusa ti den yo mu no ye da si bebre wofa na ye beda headmaster or Dadease a Greek Senior High School say or JM fell so Mr. Francis Donko da nasi bebre ebusia for me say opese woni ye ntwetwe enkomo anasa obefre yen aka asembi atreyen anasa wo tip of bi e wa asembi anankomo bi aye di ho a 0530 507849 0530507849 na se opese o ye no WhatsApp nso a 0246766060 0246766060 me ho aye wo fe ene eye grow fine Tuesday enti ne hwa ya zigi ya boye ho ankasa enti me makeup eni me hairstyling aye fe na me ho aye fa meti yira wi e wo screens na so no eye flora makeup flora makeup sebra abaya besua adwuma frontal makeup bibia wig making brabe sua ye na wo kwa ye fro wo ko party bia ne de wo ye bia no flora say obesiesie wo ho ama ho aye fa no paton ahomache kra na mkonya na otwi manim na me de akoda de ase aba manim eda so ye intact ase afea na ma ye makeup no na number no ye 0247 814055 0247 814055
Flora makeup na me mitimi ye didi 3 days. Me wo baby kwa me twa na me de 3 days. Papa je. Obaya. Oba na yakwa ba. And me was my main kakra. Unim say. Akora no. Enu a ote ha na me mete ha na wokasa nya so hwe na me hwe ni din pa. Okay. Na me ya anatomy. Environment. Me wie na me san scan no. Okay. So what you say? Na me pese mu ko school mu hoba. Na mu ko hwe de ko so e wo school mu because ne ofane kasa no. O se akoda ne yakoda bone but wan chirem eno na me kasa na o se nko bie mu. O ti se but wanye ebufo nti no o kate ko no. So what you say? Matthias here. Akwani akore bia. Suban na owo mu no. Nani na ho. Onjaye. Me say afa na obi etunufo. So mpe ne daachi no onjaye. Yes. But on say ya akoye say ya too late because registration na wanye. Exams na wuntimi nsanchro. Ento otenase hunu say obesan akọ na chi biom na asa baba ene. Ebe dia ma no. Age no cry the headmaster no so 25 years. Any problem? Age na any problem but ono no ni suban na wafa no. Ebe dia ma no. What you say? Na bila e ka se mi wa say asade no otwea etimi wa adwumu bie enye no kra da. Obi obeka cha sa wo hie bie wa adwumu bie oboa. E deceit ye di dada voice no. E na wo hire usua de a e ba timi sua de obi oka cha obi aboa. Enu ne deceive nkura no. E na wo hia etimi a wo ye adwumaden oboa. He ma me ka cha ye timi ko program. Bitimi je magne meye no boys mi ka say na wo ahia na wo ye den enso me no nsa enso me nhye but omo hye no kura no ye active chen omo timi ko that stage ase hwan e bedu wo kura no otimi nya hwe ye de dada di padodo na nkura kitikiti obi gira ho no wada say wo mo obi koto no wada me ka Colombia mre bi scatter see na police for bagidi akoba ko jiro po kitwa bi esi wo be say Mike we wo kokoto se ma dodge he adwene nye ene se boys no eti we situation wo mu no enya do betimi asako ne chabe sua bi ben ko pe patapa bi afaso den ko register no wonya certificate den e di akoto ba wiase kama e wo ho o se ka obofo o mranti brem sometime na wo she geto na wo twiri kuha ejana so kumo no onkola o mate o mu ko aja o yo any mama nchi African child chia na mame papa na o ka bibi de na mpesa me kana se unse boy no se obi abeka ya me ka se me hunu se boy no e criminal oh papa papa ni too harsh da enye too harsh se no kra ba kope we asu be twa tro no ahurihuri no aka no kra no agina fa ko because boy obetena ha no wa wuni kapre aniema enkoyi okay o kasa kura wumie wanum ni ato kasa so eye wifo kasa ni wifo esuban ni bi na obeyi na die two onsanya no kwafo yeah watu adon kwa wo sori etom papa wone how ehia me pa chese adon ko na watu na wanka no kra how say bible say atrofo nyina agya ne obonsam ti no na chese me hunu bonsam face e wo nanim na me hunu say akwara na ote ho no o problem we bonsam free ho a or assistant okay so eti no na me hwe ni subane ne ye na enkoyi wadi ade ye a was papa ye ewia bo ne ye Tuesday papa mesrel ene akatenso mi didi ya chenti mesrel mama obaya queen papa bi unti ase me say ene me das watinya atiefo ne ahwefo mpacho queen ne boshe no wadi so eno bra me Gucci sunglasses efe pa enti queen edi ne boshe so me das mama me ne mahwefo ni metiefo nyina da wase original pa eno me scan tag no on say yetimi the phone scan say fake and original original me das me mpa the phone mama ne na wahwe grow fine no ane grow fine yo bisa me gusu num bio asa eno o kan numbers do beti akwa manikum etimi ma me da first na me na ebi abebo 3 kra na me na na won na grow fine ni mom de ye ye unsa mama ye fine oh
Asiesi. Fine girl. Nese na ya hye na ye che ne so mre box bed yo. Yeah, abontini inside na. Mama na ya kwa oba no school mu aba. Nidi no cry. Clifford Kwabna Tete. Yeah. Obi e ka ba bia ameka free no. Henye papa Jade. So for the. Me ye batan. Yes. Me ye batan kese yes. Akra no me ameka say. Me chini me mamwa no. Me kura nkola sebi omu ni maame ahodo bebra me hwe wo. Yeah. Se onyagefo a. Kan kodru pempenso sa. Se wutiri so ade yira obi abobi ayese se wo maami wu ano wabusua asa wanya maami bi anso ne nsa ohia mpaibo okay me Clifford oya me mobo emprempi ya na obi wo ghetto no omo ye san me hu bi do me hu bi da de na medi na chi wode ne ho bo wo mo sa awie ye asamado na je no ensa no mama ye de ne beto adwumem mo so me wo bi sa wan hwe yi a enu mpo na me ma me bo ne homoden obi a me papa wo bi enso adamfo twenwa na nyame anso mu a ne ma obo say me ne obi di agrosimi isi bi da hwe wunya adamfo a wodo no a de obeye bi abeye bi sa wodo obi a ho okunkura wu hu nya na obi timi di na adamfo ati kotena geto wonum bi ni abechi wo mu nyina ni ajeli no tu ka se prison obi oda obi ana eye ebone Clifford yehu ne mobo Clifford yehu ne mobo Akoma yenhye mana bra bonse yese de mo na die no o mu ni nko na emom de aka ne de ye bebo ho ba hwa akola fefe enne dancing wo hoi eya ade a abanyampa enu amete se na danfo eka so onim sa bibi wonimu na wanya boafo okay bibi wonimu so okọ school na hwese akola okọ school onya provisions enko sister gare olon kasi chiri konku na wo kra ba papa me kra sa me amenya nkrofo dia mewie o enu na de sa ne ma ne bo ekom komade no ama afei obi a odidi wura oni odwan ne didi pepepe ona afa no omen bidi ni nyina ye komo se nye komo na di akola na onko wie pempenso sei so me koso eblemu ne wofa ne pa me Clifford ni ti so ade nya me di blemu ne wofa no se wo so akola nim no otete ne se ne ma no a kenko dru pempenso sei obi abeka so ya akolabone wona hyase eye den na ye den wonya fie bi tena mu ana onya akasa kire wo baabi school master no onim ne fie asem bia nkofa ne kan ne ma ho ka Clifford enyu sei headmaster ne kan sesa akola ne opin nap chere no ne situation owo ma waye bia mankwala bebre kobeya man man time kasa once man nyan krofo bia wo hwe na wo yedin oh here ni stubborn proud oni bi onsa anwene ne ho so ya na omu ni bisa no no mbe kopanyiri bi na ase amena hunu no no de ne ho akọbọ enamfo bi ese ye wo ye wiase timi ye de yepe na ewia no ye de awrade asimpo se anko wie police anko wie prison na emum ha ne ha ya se ebi amenya we so ho nyame ene ye da na se na nimse ebetumi de nasi baabi pa okay amade ohun ne sere no because nyame bi or talent bi wonimu tie nyan ne kwa Tuesday and is it a grow fine Tuesday? Yeah, because I see grow fine everywhere. Hey so and then the advert I have me fast here once some can see what I see around here what to say Pacha mi adum boko. Odin. E fra mi akwa Isaac, ba mi fedi de kobra ebo. Pacha no be mic no kase egu. Pacha ofri yin fa ne bae. Mi fi Cape Coast Central Region. Central Region. Yeah. Okay.
wedding feel no be saying 30 years. Wedding 30. Oh, okay. Then I do free Cape Coast behind anope. Oh, okay. Me that say. Me the chief was in so say. The old me Cape Coast able do ham on a pay day. Me share about we be. Ewo Makasim edwuma na aba onu na medwem na onu hu madamfo na okeche ne se opeme opese on metena na me se okay mate enti edu bibi na me twere exams enti na ofremi a me nkasa ne ho ofremi a me mfa ti me twere exams ne wie no na me nkasa me frɛ na me so me me exams ba enti me frɛma na so me mfrɛ enti an so we agya enti wo mu ana me ko share on ma me ne popi wo nchen me ko mo me popi na so la me ko no the mouth church na no so ko bi enti me ma manager say make share with them what them it's bomini popini frame bisa me there what is mo walan anala men walan na me so ma o ya me pa ma walan no popini ka dem na fashion ba ko mbra no se mate man ma wi school anto nya botere mom so I dena lamre baba no se okay enti wo ma na ya titire ma ya ko ya badama ana hinia ho ma drink kakra na me ko bra me school ma na me ko operation no enti lady ne mo ko no ko bo ma me ye operation no by we na or the nano son wa bom na azina ma anti na me yaza me careful no enti edu baabi no na say den unse ye katwi okay anti infante na ya braye from maye okay enka no de mu apisa no enka de mu apina me ne metie for ebe bre do say girl no say den lady no the lady no can say me basana aze enti edu baabi na me lose pressure there me natna bana isa man for so etum for say me nya botra bia be yeye nti wo man oba insen pie ewom ti insen pie da man na say ya tena na sa nti papa na ka say kan fashion ba ko mbana so da bia onya botra ansa ti won lady ne ka kire me say wa be me ba ko oyina awo na oyina wu na chi na be man no ka kire obi ka kire ko mo say obi ka kire be man wo ko mo ne say gani abosomba nti so anka na man ra ontum wa lady ne man nyeye Janam so boy ni lady ni jai koi. It's so ka fana gen ka da some chisam so dem da me bo no wa da ma so them. Cause me na we because some mina nya da ma so them na. No me ka we dim me so nature. So dem no ma ka chen dem da me ye adwuma me ya ma no se. So an chen me ye adwuma me MPB e wo Cape Coast na me start adwuma. So me ye adwuma kakra na me zi ska bi ko to dem Chin menyazi tikakanzia wancha. Na muzika bi got a dem. Tim this can got to dem no. Me ko dimba lady no is can be like hospital. Oh. Skema ka jola win sent this can ato. Enyu so twen ka 4 months na aze. Zika ka menya be fe na mlisie because of win sent wa na mzama. Ti skanda obo ho madwen. Ti ne kroya ma zo me packing ma on ma me because of the moment pressure. Cause onye me bia. Nti am kasia na me di achidi. Na mama sam hwena nti robo wonu sonko ma me no ko we nti ko wonu mu awonu mu na operation bem to na so bo aka kakra ti we 2 weeks am ka no bia ma bo ka we godu no mintum ka so ntana wo mi wo na da bia no me fa ezimana na bibi cha amfambra nti o mre Cape Coast man ka so no nti obe no no kre me na me ezimana me bibia mo kwadwan 2 o'clock nti me ye nyame nyina awi a tubo na mko bonko afọ na mko adwuma ko se me so wa sha wo nti na tampe na mko adwuma nti do ebi no akora ka no to ye MP no ne yele nti na munuma me chance kakra wo ebi mo afi obom ndua ma fi edwunu fa me yanso ye yimedi ma ye me ketene fi kakra nti me tifi ya me kase sia nti do ebi na me ka ono ka jam se ma asna ma agwaje no me fa me ton ba ko no fa no mi store mo sin wo ba ya on so bo ye bibi na oda support ha me na so ke mate nti ka dam me kwai mbopi mo na mo kotena sa asen ba ko na music na brand music brand no ka cheme de ni pom da hasan kama on perba ji music na ji music no de azno nyi ti scan the inside of the man be scan osan nti o won no ka cheme se na manze no wo ke no ona no ro ka ma menya adwuma menya no ti da meza me ko ya manze no na mo me no papi wo se wonye na mo okay mo jangi moto bi wo ho me adwuma ja nti me ko ntimo tan na mo ko tan ha moto no na mezeman me ka ti ni ya ko o mu village on e kwai ti go do o me popi na mami na me ne was wonko na so Africa chem na ono anga se ba tuma die ni waye ma ye pass o tumi ye na zin ye yi the first na ye bo huni de me nyadwuma na msmati the last 2 weeks ni ye kwai ya no the last week ni ye be Cape Coast ti bo do Cape Coast na Monday na me nyadwuma wa UCC
University of Cape Coast tika Thursday no Friday no pa na ni pro sem dem ko interview nti Thursday yi no ye ba no ye kɔ no mo nso ye ba no mo land bi ebusun land bi da hɔ na ebusunafo no ko na ye na sɛ ebusun asɛm si ne sɛ papa ma nkom bi a ontum onko onzi nkunim nti odam nam ka sɛ asɛ na ba mutum nkom bi o because mo fona mi sɛ na ne nye free saa na mo afa sɛ munja impo the james no so nkom bi asɛm so obeje fi o sɛ wode ye de ba committee no wode ye de ba ntino sɛ nkom bi obeje asɛm na obeje asɛm na fi wonsem na me frem papa ka kyende oje asase no nti on frem nua no mpeni fo no kan kyem no hyiam wo asen fesu ni na yenkɔ adwuma ko no wɔso ate na meje dam nti me frem obi adi ma okunda menya no nkasa nti lady bi me na date ban ono no obi akoko wo land na meje no obi akoko wo so ma me nti me frem lady no ka kyem sɛ astart bi ma no so lady na bo aworo wawo anso wa anyam kura bani yefu no wo nti me ne start wo kan benda no ka kyem de ai di ala wo a wa wense no bo na mo so de menka dam kasa no nti battery days no so ni sisia ne yo ti me na mi sinya ma mi sin kola ni na wo yoma iso na so ni ma nti anapa mi yezi ban kakra menka so mi so ri nzi mu da o girl ne sanyem de bi o ex no ya nti onam do ma mi yezi ban no so ri nzi ban ti onam do ma mi bi se na denti no ri nzi ban na no so no kwa na me say okay so yam so mi shada yes time nti kakra mi je di man si wo timi siwara ma na wo hwim phone fi mi se no se asema na aba no se gen na ma friend na ai de na ambasa na akɔ nkyɛn no so na obi onye ma onye wa kun zim se na akɔ nkyɛn ma ne yeye enti ofra gen no di gen atem enti bi jode mo a mi hwɛ manim na o bɛka kyɛm de ma asma start ma din bi menwa ma asma start ma din bi menwa oi do se bo woman wom am ka so brother madam manya de mazan be ye pram timi kar mazan do holum koko am ka kyɛ onya butar enti na afa second one hye nachi no sena akola to bed ndo dembo into you ya no ato ti san fan bi si ho no time no mo no bom no bom ha dey into obo ho dey no wie no fan ti no ko bo akola no so mo pa na mo je sado ti mi no be jai still no njai ti mi je mo na oso mbembem oso mbembem no oso o dey mbembem o bemem yo to so mo na me je fast na me je mo na oil tware kakra na wa woro ho da bi na me se box na so me se pint na o she pant nyo enti mi na waji asempro na chinti bi gina ho ma hweme bi ma na okoyi dam kwankwa kasi bi na ya wori chikolewele wo kwan no kwantre kasi enti okoyi de mazo no bo hwem ma chi bi no se na stranger ya no so da bi so no kalo ka yisika na ba no da bo na mi ya fa asem lock down ko sika no gu pot mu da na chi na lock no no ntum ko mbi da no ko inside onko pot mu ko yi sika no bia o di mi de mo na bo so mbem bi mfa machi so my operation wo 2021 o blame skuma enti wachi machi why your operation wo wachi then my operation mbem na mu o 2021 o henia enti o so mi na mi na o ye so o twenzanti na so ka ba to box na wa atombe ma enti mu de na nya abar enti one or two box and the box na nya to no ka pint mu no so ato pint no di mo kan fra magime na mo di pian kaside komechi no so koto bed no do so koto bed na still no ozim de den na mo so no mu ade ya mutima ya me defend mo na mo so ko no se otuma mo so mo kun me ja do beje wenje nti ofiket ala me twen so otwen ma ofiket na motofo ofiket motofo fo ma sana na ono so otwen o be yeah so ofiket na motofo fo mo ne mu de memman awro no awro mo de fo wo be ma no ho awro onyo mula ekum nti wona mele me sta me fenti na mka jamfam ko so onye nti na mo ske bi sha ho 1001 no yi bag no yi num 700 to de guna kwa na ma me ho no yi after time kola ni na ka no ko no jam wo dem nti na night nti na me obi amatuma afre na ka chem de oji metim no yi me phone ka no do kai ti me obi amatuma afre na ka chem de o mo na me ka kan ka ma we da ma ko street man biti o a bi store o dey ka chem de me we pram nti me ahwe me wu ntofo hospital na mtum na ntum ya hwe man na oso mu ofra boys modum se echi onu ko hospital bi ben ho na ka chen won tum wonye so fam ko kasim no was mo transfer won ko kasim nti mo ho ma no obey hospital obey won tum an sida mo hwe ma ta de chin Friday days na semisi ade chin Friday no na oba ho biem nti ai de ona na bibia na wo so nti nese for ka de ko nkyere na ka de akora no sua
9 months akwala wa kyerɛ na wazin bɔtom do wɔso mia ahoɔden botum ahwɛ nti the hospital wɔ mu ana MP ne yere no ɔsɛn yiska ɔrɔ support medicine na me wɔn do no hwɛ mo wɔn no yiska na aso am sɛ ska most 2000 aso no sɛ na sɛ ne asma to because mo ntom kora nti ɛyɛ ne da anapa no ba no yiska na aso bi crane wɔ kora nti de wo ne da manum nsu na mizi mo hwɛ sɛ adu bia so ni wɔ wɔre wɔm na sɛ fo ba no kasa mo nti anapa over 12 going to 1 na me tro let come on there but no yɛ mom unja mo kwan na mo kɔ fie mra no was wonye no say ade na mo yɛ mo wo because mo yɛ na hwɛ mo mindidi me hwɛ ade so me yɛ mo je nkoso na blood no ade no obidi nti mo wu no so wo nto mo condom na obi tsam social warfare wo adwun ya ade na mu na mo kɔ hɔ nti mo kɔ no ka kyerɛ me de ontu mo kwan dam mo ne yɛ nti ontu mo kwan na mo nkɔ na me ni pani bi wo nwom ka kasa no so be adwum obizi na so no mas no yɛ mo ntim susu nkyɛn ɔse mingwan na mo kɔmbla ba me wa pressa na ɔfa mo sa won sɛm wa no bi mu bakre bi gwan wɔso wɔ mo sa wo a no sɛm no kɔmase ba wo hu da nyɛ gwan na mingwan ba sika na mini bi ntina mo kɔi na mo se mate no no ni na yɛ gwan e fa ka na yɛ befi tɛ mi wodu fi na mtum kura ti gai ba bi drugstore pharmacy wɔ na wɔde mo kɔ no ɔtuchim kakra ta ma chi na miska bia no nankasa kɔna da fo ka je 100 cities dem fambra na bam tin ba ya ma asama no biem oba be nie ede nkwa na ade ye no bisia na enti o twa picture kire me wo be ma no ehu na awro otwefa awoto no wo show asabi ana se wo to cha mfoni sɛ nea obema na na sɛ wase hɔ na ya mema ma yɛ ndɛ oso mu no ase no de ni nyina awro yi ase sɛ wo show aka ho wo show no wro ncha me awia bɔ show na de anya hwe ba mema na anya hwe ba ehunu kakra ba hwe won de ni nyina awro yi na two balls na de mu so ba kono ɛda ba ti kɔ ba bi nkyɛn kakra ti bo bemba ho we de mi hu ni yo mumbie mu kakra saa aish shuana na ya baneji no enti abaneji wo shuano ba chanyo mumfa nchemi o na ayi no awia bo papa je wo so hweye onne ko twaaye mami mbisa o na wo kan bibi sa oye mo hwe Facebook ne onua TV no sabi ne ntɔhwɛ no ne boss no ɛna yaba na egi ne saa no so ba besi atimi aso wukunu ɛhwe amu afa na chi atwe ama na woro ai tirimodin be nie me mato kyese me ho adwiri me ɛdɛ nko na ɔde yɛ no ma no hwe na na me friend no mo ex for ne be kumu on bon manage a long time wa worry onyam kura ono aya we the lady nyam na wo kan bibi se oni obi edikan wo nyo na wo we hin na like na wo ni krom ho ana wo ne wo wie yansa wo hu so oni obi awo na me kura no kwa me ka fa no se oni ba okay ba no frema hu se nkola sufie ho de timbisa na nkola bi wo fie ho da he wo ba no se oni ba ti mi madam fo no je na ma wo na ho no ka chem de o ba mienu okay ata mo so mi na wo wone no awo ma mienu mpachenyo okay enti that time na one na wo mpachenyo na one na wo awianza hu so wo ma mienu na awienyo na so no ye bo ne tra ya no wo nyim na one na wo awie enti den na ye fa wone no wonso one na wo sei two wone na wo two mpachenyo okay enti bosomba no sai no musitie yakasa obi ya bosomba educate yan kakra yakasa obi ya bosomba sai no sitie amemtimu nde oye no matre me say no maya ba ya na bla bono sakasaka o kasa sakasaka me ati de the catch and the moya de mazi no the force reye mon kwa no roko eni so hye yes enso hye mti hwan ne confirm ma o say we de oye bosomba ni kromo nanga se ne papa kan na papa ni nua ba ko so kan na say bosomba ba onsun de mana fo ne ba chan nti amamra be na mokoye ye kire yen
sofo no ka chen de onang ko hu no ba ka chen mi ono direct him to sofo no so sofo ka chen no kwa wotum afre bosom no mo bosom aka sa no tin on tin mo tin so nchan na the same time so wo bofo je bofo to ba friend je bofo no ina kasa maybe be adizin but oh yeah I don't be declare there as na ye ni ye adwuma mo nya adwuma nti ye call the man okay nti mo ya aso de no kre mo call no so adwuma ni bi bai ya nko bi nti twamfoni nhye mo kwa mo ye den mo friends no ma na baaye ana mo ye ne sen na mo si ye so from your friends no mo bai ba me mehu nti no mehu de bosom no gina wian ro nyina ho ba onye ne kasaw na the same time no so no oguta no nti wo ye bi to lugunsuma no ke de se as no be ya onnen ramo na atu ramo wonsunu na atu rainbow mba chanyo hey wa mo migijana kake migijana kake uko jaa na keke na se oyira enyo I mean because of me man ntina me ye no mazi na why no ho ade o me ye no wazi because of the mazi nti okay say me ye no wazi a so Africa say me ye no wazi a ono bewu hwan bewu lady bewu na oni obi wo dia wo nwu enyo oni be ma te dan ba ko mu a wo nwu ba wo ye no ho ade dia ade say me no wazi some kind mo me anka me fie nem so mazi so do nyamra this o ye no ho ade wo wu fie e den nti because of me no wazi on ebusen fie a obewu be film dem na sa no nsuo ne ware na nsuo ne ba ye ko nsuo won boso ne ka nsuo bofo ne ka kire me se nsuo bofo ne ka kire me se me ma bagire ne yele because me se ne ma bia se se yen no empanyimfo ni bi wo ho no ma ne ma bu amunim chen yen tie ba ne se ya na etiefo ne ahwefo nso esua ade efrim o so wa beje ne yele nyo bofo ne se ma beje ne yele nti man waji ma tuma nti mo ko adwuma me yebi na se me de mi hu bi da na me matete bi wo movies mu ni ade ba me personally minim se mama ne me wofa mo hu mu nyini mo hu bi da na matete bi da me tahu se wasa wakwa asori ne Bempah ye na spiritual marriage ni sa anyo me se be ma woni no ebi kurati bi ka se be ma no wo ba na bra bom wawu ana se wo ne be ma bi atena nti ye no bia nyesa etumi ye bia so na o ye adwuma ben na me ye adwuma wo Atlant City mo ye den filling station ne hotels no yin Kandan beach nti na wo ye den ni beach yo nti na wo ye den minam ye so why so nti no aye fanboy no nti eno no mu gina muti na mu agina mo no ho nwi na kala kakra chese oba no ho den che wa na oso wa chen oh I mean oso wan sem is ba na oso wan sem o mo shara wan sem ba oso ba na me because of akolantin empere me sabakan because mentias ye oba besia pa wonya sure say be ma bi bua na be ma bi na ye obi ani fio I had one first time back me dwane fi dem ka fast kan tim mu ko dema o de second bottom pan there o bo twam be ma na say wan ka say ho nya den as be ma o me pede me ma ye ni baby o dem nti say o den na pese ye ma o dem ma ko operation me bre me ni amount bia o me ho nti no henia no there be a baby o tien o mapam nyo ti wo mo jimska hospital me dwane and me dwane na maba ti me pasa iti fo no mo wa me na mgo tia me base na mkasa mo yare kire se asem we de nanka ya atiefo mo aye ne de na because of say ye obi die enti no ye obi surgery enti no nanka ye nya ya adwen say ye na so obekasa ye mama ye nyina ye abatan no wo hwa brantie wo tena se kura wo bre wontimi nhome kura mani nsi so che se areho na boys ni bi no mo bu ma no eya na enye before to mama eya na enye before to na mema ntiantian so no mo pede so chen mo dodo mema ntiantian ni bi o mo mpo mo size pede so chen no mama timi wo se we wan fa ne size wo yire ya friend say e fa na ajua dovi o ye den ni aigbeni na wo ye den ni fantini fantia igbe aware o mota aware pa
nti eba say no ebusua wabɔ ne maame ana wo maame wo papa wo busuafo wan na wabɔ na mane obendem wie no ɔrokɔ no ɔsɔrokɔ no maame won ɔsesa phone no em chip nyo ɔzakwai nti at na me use phone nti na me be ya na ɔze phone mama me se bai nti mpo wadu wan na dem a obesia na owie ye no ne osan betena ɔbɔhwɛ mo hospital nti ɔfo phone kura mama ɔbɔ ba kwa na ɔkɔ cheze wuntimi mo wo maame amane wabusuafo nso obi ante se ya twon hwe wafa wachi obi ante na wo ye henia ne wi a obema mutimi ye de ma otimi ne oba atena me ye mpere mu years too much ndi kwan be na afa so ne wu mienu kwana afa so na minim za ko sa ze mu nya den o de peja ma ye hu wo yi no kwan be ya let me minim ze ye henia na ya na omo ho den wo fo mana na meboa na ya ye henia da na kra ya ye wa wo nka doctor wa ha doctor nhwe henia enti emu ye normal me o ye educate obi wo ho no mo osuro se owo henia owo henia osuro so bekwa koyibi ko nim se heaven no doctor yo betena se obeka ho asem ebia na heaven won te dani bi nti osuro so obeye wo ye no obema na ye adwuma all right emu odin with me your style bia sa wo ye di say I found 3 years na mi komi and wo first born me ye 3 months na number 1 first born eh ani ho ya ode na se okura nwu wo ye surgery no 3 months na anyem o girl no ani ho ya ode o wa anya abotra ma okura nwu na ukọ hospital ho no adan na wa ma nurses for na ma police for amem so omo nchile di no kra omo metro ni statement and as on sign bond na wuja na so onenam obi a wedi wawu sei. There's one thing I meant to me I'm on one of the model seven day was mo ko Thursday ayimre no I had to Friday ayimre me seda to me nkasa no marry there me kasa no enso no odi nka waka nse bebre there I'm nim gemi na kwan ma onso twe member am sedem da wontwa so because all on kan ko art so bo no yeah I'm gemi na kwan de gemi kun no onso twe member na me say evidence aka me say ko ni na no o se mo kwan mu no bodu hospital o for nyoze bay fresh one no ye no or the two boxes two na ehame box na me pint or the tin the gumbag ma be 3-4 months ni na me say ko hospital no yi o mag ni mo sisi aso dan de si anso and they call hospital the same thing so jini na bo no ko tu twene nana asem a bra yi kan semeti ase o so otwen ne sebi ne hwa ne fa na chi e no no nso mi anako me na mi ni ho se memeti de o kan ase a otwe fa o ha de na so ba na ogina wachi o kwan be na afa aso mi an me ne de mo ite me ji pushi ni se no tompa no so na me tane mu se me tane na ozim na da o hwa wasen ko say no mo ende wa no on this you on the na mba no di asidi eri mu obema ni mema hwewani mu okay ye nyina ye hu bi da munyai sa ene grow fine Tuesday enti no fa ne say wa wona hwewo da bi o me pese me ni matiefo ye te ase fa ne say wa so hwewani mu wa wona to ho enti wo da ne ho enti wo hwa wa be sei o ba da bia enti ada na wo da no hu nyina se no kita hwewani mu ama ho awro papa je jai dia o ye no bi ko mbese meti ase bo se hu se mo ye ne de o sum na me wo de no no ko na ona ni nyina na hwa ne di achi no imi ni na ko tompa no do ani ase awa be sese o mba jada bi enti na ekwan be na ofa so a umia ne mene wo de ma doctor ntwe na grow fine Tuesday upon okọ 5 kra nya hwe onna se ma se mia ne mene so mate ho na se o picture na wu twa kire me no minya the road is shaking on enti wo de avance wo ne hwe wo no okay we ja hwe anim but still no da so kura ma o 10 hu no da so som dia
nurse wo de na ente se de ye hu bi da na na oh mo time na nurse na de shwa de nwasa o aba ebi wa kura e ma meduru sre ahomashwa ye vre na ahomashwa ye nya odontintan yo ye Akoma mu Nsem ahomashwa sese doctor papa bajo hu me hu pa hu studio ha se agime Nsem kra sa wo hu ade akomafo aye ne de se enwanwa enya akomafo enyina na ye yo eyo Akoma mu Nsem ai ba me ba na free security so sa ba bia sa ba fa fa mo sa na lady mi erubi e shi t-shirt no sa ani o masua ye na pia e prin mo na bu se o munya ni t-shirt na fe na so mo call lottery fresh lottery park okay yeah che na mo de che wo mo mo ya de ye das me ba Akoma amudi mi mrua onua mama wiase nyina hu me na de mo yesu de agime Nsem nyame sha wo hu ye sanete ma hu mo pa me hu say brand ambassador easy tene wie ya fa pen to so papa ne cheso obia studio ho nyina bia e fa entino enena se wa wati ase dia fa ye ko grow fan aso ye yo ye be chia wodi watiefuo na ya mamu aha sabre na sabre ko mo amudi no so de yie eno nti ene dwumadi ya ye bedi no ye bedi afa namness ekwan a ofa so a onsa ne na ye otitiriti na ya edrudru he wa hwe ya pressure any stroke edu ho bagim nti mre bia na so no go fama jedru no se de be ya bibia be fine fre onua ka che se Dr. Grofan aba ene ye back be cap pressure ho asem de nti a ho na onsa na onan aye otitiriti no na ye bisa se eba ede na ya na wo ye ti gi number no na ye nse enkomo no ase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Minua ba Nyankopon wa bo odasani awie enya ade a obesan ati note abo odasani bi abiem nti free sa atem a obo Adam ne Eve no free sa abre no yenya kasa ne yewo ba na yemaso abewo ama yase atre na Nyankopon adi wonipadua no ahyewa kasa wonsa nti wo hwe Bible mu a yese wonipadua no Nyankopon asore dan nti wo hwe Nyankopon asore dan yi a na wo so wonipadua na yiye nti me bia wonipadua no die ekitaw Nsem your health is in your hands wonipadua no nyina ne wa ho den nyina kitaw Nsem nti die odi akọ mu so hwe ne yie die odi ka nipadua no so hwe ne yie enye sa edi yare ebebrew na yare bebre wo ho a yenya kasa de yede ma ye ho yi accident free ho a yare a yede ma ye ho no ana 80% yare yi nya no 80% yenya kasa ne yede ma ye ho na sa 80% yare no so eye preventable yebetimi asia no kwan die dikan eye didiem a ekofa saa namness ne ba emre bia na o se yehwe se yedi padua no ebegina yie a doctor fo aye hwehwemu ahu se yeyi enipa edubie si ho a emu ennan ensayom titiriti na first no na ye ni je ho efise ne yesi ananse ne na achi yen to do nsa ana wona pempem fom na ho towa na ekọ ewomu akunye na nanum ye maamenum ama ne edaso kunye na ye ya hwehwemu ahu se da bi saa yare na enye ananse na mum yare bone ne nkaye bi ya na eboye na nam se ye nti ni padua na sinti emre bia ya na yare efunye mu se wo se unsa ana una yo titiritia bon ka yese yare boni bi ewra mu etu bu sa doctor bia se doctor de ko fa sa yare ba de doctor bia be ka chew se ye didie bi lifestyle ene ko fa sa no mane ba etibre bia o se ehwe didie mu ye adidie ne ye wo no ma bi wo mu a ekwe ni padua mu a emwa ye a ye friend bad cholesterol ana cholesterol etimi wura ye ni padua no wa bra ye didi ema normal esisi ye ntiri no na ye ntiri ba ko ye friend actually sa actually die ni kwan se bibia fam ka emoja ni padua na ya wi ode ama akoma no all pompe no na all pompe be fa sa actually num edian no ode fa actually num wodi nuane nura wodi du ye friend nutrients and from nura wa home ye friend oxygen ni padua na yi no wodi fra na wodi afra moja na ko ni padua na kwa nyina se de be ya ni padua na begina yi ana obe grow fine
utrinwi babia wo ho na wo so da bia wo didi uyo nipa na omowerewu a na chese wonya aduane pa ni onya necessary vitamins emoja no ene de beko nti na meka se de odi beka we no eno na ekoye onipadua ni ye na wa hwe ye na saa srade ewurawura nipadua no mu a na aye yare basa emoja no intimi mfro ye ekonya enti doctor be check wo no na bia 128 ene be check wo na nam 200 adentia emoja no intimi nko a doctor fo atuni diri low density lipoprotein saa brain na yare ebe saase sabri Akoma no oso wofa ahoɔden foforo na wodi pia mogya ne maneko saa ahoɔden na wafa na wodi pia mogya na kɔ no ene yeso wodi pressure to Akoma no so high blood pressure inti pressure sase nyina eho ne firi wo ye bema na de ono oba de da no misrew saa yare we ba Akoma no wage epia mogya inti wo no oba da sisia na wasɔre ana sisia na wotie so da bi Akoma na gye wa ahoɔden e pompi mogya obi nanti duru han na Akoma ebo ni periperi o kwa ha ni ke fresh ai mo ha obegira be 30 times yare numgo fama yeduro no se de be ya srade ni be ye free ntirinum amawatimi anantie ama Akoma adwoboko nyame anya wadom na saa srade begina o ni pedua mu dia na aye yare kese friend atherosclerosis afedi enframanu e wo se duru wadwene mu at the time intimi nru e basa ma wadwene ntirini ewu die so wani eso wadwene mu wu a na wani ifra ene kura de ese pressure bo wani so o pressure na frosro ama fedi evre wani so glaucoma na fi wani so aye witi nugro for magedro se be ye be yi saa srade we nyina free dipaduanum efise me se eye preventable nyame anya wadom na de so wano so wadwene wu a wano bechia wonsa dompedum mui na da ho obi mpa bo atimi frito wo hu nugro for magedro no se de be ye bibia be fine nyame anya wadom na intiri ni pipe eno ne se ye friend stroke misrew wan hwe ya agya wo kra ne se obey bed na wabusuafo so wan hwe so na wan nu doctor kra na wafiri mu eno nti no go for mageduro no yesi achia enimu yi sa na mpanyefo kan yesi echen ababi onyina ti wo bia wo sa o hawo no mu a sai na wo ye titiriti ya no go for mageduro no se de be ya bibia be kama di number no ne ya che bia obenya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wo hwe oba hemata ade ehye no a grow fine da ho no koko ene ade ato aduro no ho nti mre bia make sure say obanu grow farm ageduro no aye mogeduro tronko ye de aduro friend into xylem na aka grow farm no ho koko ho aye grow farm no ti aye mogeduro tronko ndi wo ho na so ni so brew no grow farm ageduro no we adwuma wa wiaso we adwuma agya ho no grow farm ageduro no wonsa no na yo tititi wakoma ebo periperi misro no grow farm ageduro no wonante duru ha no wabre no grow farm ageduro no obi danyane a oda sori anopa no beka se kronfo a yabo no honam nyina ye ne ya no grow farm ageduro no se de be ya bibia be kama da bia ye ba ye kan ye nua ma no menstrual disorders enu nti ato ye dini Dr. Mensis obabi wo ha mfie du na ne mensis ma ye ba bi di ho adanse wo ha obi die ba ntwa obi die ba no body nsa no obi die ba yaw misra obi die ba na yi clot onu grow farm ageduro no bibia be kama o menses ye a infections bi anyo pompo obobo na epaya misra onu grow farm ageduro no saa na oyo ba ana bema no atinka atia yira misra otrabi ka ko hwe grow farm ageduro no no nko hwe atinka ne mra enye sa heavy no nko bi efise atinka ed enu grow farm ageduro no se de be ya bibia be fine the number no emre ni tidie nche ba bia aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby bia obenya grow farm ageduro ni bi ato say pharmacy herbal chemical shop store bia wo nchen bia ye to anduro bia bowuram kope bito obenya grow farm ageduro no na emom say wo nkran mamu akọ kan shi drug lane kinswalk herbal tinatek na naboache Ruta Repass Angel obenya grow farm ageduro ni bi ato wo shama yako Ekus Pharmacy House of Drug and Awidama obenya grow farm ageduro no amasa manfo nyina akọ na heba post office opposite insawam enko na naboache Suhum NS Pharmacy obenya grow farm ageduro no enkokofo nyina akọ Hillside ana anti Akoba Chumasi drugstore ewa Agunasoro do obenya grow farm ageduro ni bi ato saa na wo sunwa akọ Kapeba ana Muzie takwa any pristia enko waso
bogo sufo nyina moko wini keba obenya grow farm agedro no takrade for moko aa mensa obenya grow farm agedro no wo Cape Coast akobo achiansa ana pena obenya grow farm agedro no saa na wo wa ana wo wa obenya bi wo PK Gombila ana 1000 pharmacy ni Obroni pharmacy ba bia ye ton aduro papa bia no grow farm ho trumika ne kope grow farm agedro menum efise grow farm makes you grow fine. And ya ampa ana ya ampa many meeting ya shirt t-shirt na ze grow fan ye wo ho adanse o ze oba mama ensuo si ni nchen kakra na wo num ensuo na wo da kakra on za why fine why fine grow fine dey just one fan kan no enra dey em ze no wo kan bottles dodo a wo num kra sisi o tiesim oni ye onum grow fan magedro no grow fan no so dey wonum a adie bi wo my friend anti aging properties okay ma wo mo abrewa okay ma wo mo akokora ma wo ntontom so atese timre bia wonum grow farm agedro no mre bia oluku fresh oluku fine debi bia ntimi ntena moja no e wo se moja na no yedin se moja na no yedina eno ano bia ha ni pedua no se papa jeze na mpompota abobo no sanity wonum bia be kama iti papa no a wo show problem so ban grow farm agedro no na ye mani bi wo mani bi no so atese sanity na sanity oblidi wo sanity na pa wa wo sha ma ye ha adwun obi atimi akotwehwe ya so mu a self defense bi wo ba bi obi mia obi na obi so twi bi sanity ti wo honum na scan e honum scan e obi mia obi na obi twi bi ti obi defender na ho doctor na shwana ba na shift sa no e ba no ma brai ne chance obewo ho so wawo so obesan obi mu say ampa ye nye free ye free mana ye nye free mu dia wetimi asan wo but ye free mu dia da chese castrate you wotimi ngo nezi asano no ti say dia ensa no ya manage amano na dia mementi ase no say ade na e wasa si etimi twebe fa asere ho etira me say obi mia obi ana me hwe na na bilade na enne na me hwe se ebi die wa chen bi da wo se ni papa ti no be ma die status adam abodi me se me hwe odi ana be ma die no sa layer no e no ni the softest layer e woni padua no ho so atese nti yesom ni ansom yi a e be woro ti nyame anye wadom no ba bi di hye mu a bompa ya ko pem se obeje mama o nyesa asebeto nyame ka obi bia ho da sede ya ba betoa adiso yare so ai buzi abo o de ma ye ton ade nzamra ei shwa mobo te bodu Cape Coast na mande na na adwuma wa UCC University of Cape Coast tika Thursday no Friday ni pa na ni program dem ko interview nti Thursday ni no ye ba me ko no so ye ba no mo land bi Owusuaa land bi da ho na Owusuaa fo ko na ye na se Owusuaa se misini se papa man ankon bia ontum onkun onyi nguni nti ona mun ka se asema do mutum nkomi bio because mo fona misina ni nyi free sa na my friend se mun jampo ye tim mo ankon bia aso so beje fi so wode ye de ba committee no wode ye de ba antino se ankon obeje asem fi wonsem na me from papa ga chende oje asase no nti on fudi ni no mpe funa kan chema no hiem wo asen fesu ni na yenko adwuma ko no so ate ana meje dam ti me fun obi adi na ko nda ni nyama nkasa nti lady bi me ne date ban ono ni obi ko wo land na meje no godi ko wo so maame nti me fu lady no maga chem se astart bi man so lady na bo awor wawo onso wa anyem kura man yefu wo ti me start ko kan benda no ga chem de ai di la wa wense no bo nso de men kadam kasa no nti battery de stamas no nsia ne yo sinana mi sin kola ni na wo yoma iso na so nyama nti anapa mi yezi banga kra nga so mi yezi so ni mu da o girl ne sanyem de bi o ex no yeah nti onamdoma mi yezi ma so o yezi ban ti onamdoma bi se na denti no yezi ban na so no ko nam se okay to am so mi se da yes time nti kaka mi yezi ban si wo ti si wo ma no wo hwim phone fi mi se no se asema na aba no se gen na ma friend na ai de na mbasa na konenchen no so no bi onyi mo wa kunzim se konenchen na ye eti ofra gen no di gen atem eti de dem wo a mi hwemani no be ka chem na ma start ma di bi nwa ma start ma di bi nwa o do se be wo man room am ka so brother madam ma ye ni mazan be prom ti mi kar mazan do wo mu koko am ka chem nyam tar
it's not our first second one is in nature. No sin akola to bed ndo edembo. Into you and to. See some fan this you. No time no man to man no bomb no day. Into obo day ni no find it no ko bo akola no so. No pie no just ado. Ti no be jai. Still no jai. Ti the one also mending. Also mending. No so dem. Mending. Obey me. No. Just na me fast na me jemo. Na oil tware akara. Na wa woro ho. Da bi na me share box na so share pint. Na we share pint. No. Enti me oji asempro na chinti be jina ho hwehwe bi ma na. Okoyi dam kwankwa kasi bi na ya wori chikolewele wo kwan no. Kwantre kasi. Yeah. Enti okoyi na mazo no bo hwem na chi bi so na still nya ya na so da bi. So no karo okoyi sika na ba no da bo. Na me fast am lock down ko sika no gu port mu da na chi. Na lock no. Zinu tu nkoi mbi down nkoi inside onko port mu nkoi sika no bia o. Di no mo na bo so mbem bi information. Once my operation wo 2021. O Beneskuma. Nti wachi. Why your operation wo wachi? The my operation meme o 2021 we henia. Nti also we no we just all changes and mas mo kala ba two box na wa atuma nti mu de na nya abra. Nti one or two box and the box na nya twe. No ka pint. No one so at pint no. Nti mo kon fra magino. No mo dize pian kaside kometi. No so koto bed no do. So koto bed na still no ozin the den. No so no mu ade ya mutima ya me defend mo. No so ko no se otuma mo so mokun. Me ja do je wenye nti ofiket ala me metri so otwe ma ofiket na motofo. Ofiket na ono so otwe oba. Yeah. So ofiket na motofo from one na man awo na awo mo de fom. Wo be ma no ho aworo. Onyo. Nula ekun. Nti wona me na sta me fenti. Nunca tan fanko so onye nti no mo ske bi sha ho 1001. No yi bag no yi ni 700 to de guna kwa na me ho. No yi after time kola ni na kan. Sunday mu live on Facebook any YouTube sanso so na Onua TV ye demu wo ho no mo. Na abrantie ya asemu metie nyina ma ye din me enkrofo so efre unim se enkrofo ni mo. We are popular pa o. Nti no de won bia ka kire ye because enkrofo so kan sem foforo enkrofo bisa me questions foforo. Metimi ebisa obibia. Metimi ebisa obibia. Bra wanim kakra ne kase gu mic ni. Bachanyo. Metimi ebisa obibia. Bachanyo. Me yoba but be ma so aseden kra ma ho odin ento no. Enti no minim o girl na ho odin wo so she pants san she boxer. Den no otimi tete pants tete boxer na ugina ho. Ama na so be ma mu first one unim so onya wo be praw. No otimi betete boxer san tete pants eso wo show afa wa chimenti ase ho. Emu na ho. There is one thing say na pressure was ntina pesa oba nti afa na me baby sa questions no. Menti ase wo ho because anya normal. Nti no menti ase wo ho. Metene say osobo san no ye pint ni na fry. Nti I say me jimi gidigidi ma. Bema nya din sa o like kote na nya din sa o. Bachanyo. What you say? Bachanyo. Enya din sa say ubetimia nka obewu kra. Okay. Maybe. The number you called has A Regina and fan the phone. Monsan tribe maybe ana or ya dear wa bonting. What you say? Because I was so bear na still wetimia twa my box at my pant at bear my mentia so nya sure say one bear maybe na struggle why else ah. What should I be in simple there? Oh yeah, sure. Regina, good afternoon. Afternoon. It is saying. Pacho Regina na menene ka say. Regina na menene ka say. Okay. Pacho unim abranti a friend Isaac Akwa.
That's why. Me pacho ni mnu kwan ben so. But I'm living at the Colombian. Okay, a day na esi ofie. But I don't have a family issue. E ba ne sen chire mu kakra ma me. But over kind of say. Ah, what dey chire mu chire me na me so me fa ne dey obeka ye mo. I'm saying, I'm saying, akasakasa na minti mwase kaka eba yentem me CS patients of 2 years nkola mienu nti mwana akano minti minya she in fact that breast dey mo be 3 days kana enkoy nti me da ha me ba so be bisa me se na se ba ko to grab me mpo din on fini na me da nti 5 days getting to week in my can. But when feeling again on my son got no cotton good name because I'm not coming. In fact, I can't even feel no. I mean, dinner. Maintain was we buy a man. And to call me to my a bedroom something. A bedroom pampan so obey. Only prayer, Miss Prayer, I collab, cookie track, or prayer. Enti wo ye ne den e den na si ye ma sa gigigigi ne mabo we maso we ni baaye enti me wa ti na baaye me kire say at what point ene dru ye say wo ti wo kunu hwo a ono mi amene ofiti ya what should I have to do ofiti ya no mi a wo mene anasa obowo anso obe mia o mene enti defense ni na so koso no hwo a kiremu enu na mpese o twa picture ne kire me no ya ku no no mia me mene enti mia me mene a o so ni so no mia me mene de na me mene me kire say sha enu na me kire say twa hu ko ni kire eye de ofiti ya na oto share wo so. In fact, some no me was an amazing coming for 60 hours to send so. Okay. I idea the yummy. Sa girl na your bounty and I'm not sure to do something personal. Eno na me kire se bomi mu wabeka ne de dede nti bomi mu bomi won kire mu we your ba nti kire wo die mu what you say sani obi ti wono ma won ka se wo your ba boni na oba wakwachi wo madam before madam bin to ka say me ya say oba wono na TV bien si anu ma ni Nsem obekeka na ya pa in fact say enyi su foot ya omba flaka de omba kan ni amiti mbonga ni nka sampo na me ya say mitiano TV bien po ni anu ma na ehye mitiano me ya pa say me kan say in fact onko mo fani mpo amen take na amen ka say no tuma fani bele first one man take no madam we oba we be mate na to be me ana say we yare na senfa be ma na oba fufu ni be mate mum onu na hiade eye na hiade tie wo a wona ne tie wona ne won kwala na madam wo a be fani sen ana be ya sen e be ya me ya pa madam ti amene ne ti obubi enu ombu me ne ti na so yare a obe fresh a oba no instead of me amene ne bebe mu ansa me oma fresh so me bisa me Nsem madam me da hanum complaining me mi na me dey esi so e di mi amene na me kunu ti den na ko bisa me san ko nya me den ana Regina e bi ehia de ye we hia de na madam adentia Regina sa abaya no ye ne den madam oyani ex-girlfriend achakra ni ex-girlfriend o kan o se o na we due koku ama no ama ende o tima ni ni dinti e so o no ni hu hia chen mi ana so o ni me kasa o se mi hu won fa so chen mi o no yo ba ye ware no na me de me yo ba ye ware mi me yo ba ye ware mi woni me to ni ya won kola mu mi no yo ba woni mi ye ware no woni mi ye krampo o fa kola na ama Regina Isaac wa ye ho ade madam onyo me wo hwe nti ade mo ba kunto mi nya de fini se no wo hwe nti ade na one ne koso awu mienu madam in fact I thought the first one area me ma dey say me madam 9 months to me me simple man
ana ba ko no so fan bae madam ene no pempen so a de de bedu agu so twisa ni ye echi o make comment bi and so make statement bi say bibi nti ana wo ma ne nkoye wo ho ade madam enye no kre say madam me say me nkasa because of two on one permanent like me that so many things me ya pass TV being information and some of that can we see mo bia na me na you to pay buy no be be ya for the code ko me ya pass wa better that so me you that pass on ko na kama ko wa ma o ti tie some of the can no yo mo mu o say we ensuo ba enti aso ya ohun ade a wo be wuntem anase na adwuma asai eye wuntia enti ase okoko yi apaye ansana watimi aye ohun ade enti na ma wo mienu ohun ade no kwa be na wo mako yi apaye bi sa madam ta che apaye madam it's we can say or see or china me no busia for en fa suma ko na papa woman answer me be sure for fan man come and me be sure for and we dey look and after we dey express on me come once Regina hospital what dey na si wo ho madam pastor hospital what dey na si madam pastor hospital no amu ya ko na mo kan wiye no ena ya dey call me word insist on madam you dey na ko di nti andra ana o person ba hono e be complain say no person nti andra the fight bia the whole day the fight nkolani enu ba ko na fiance we 9 months afiance ba ko senior 2 years 4 months nkolani enu madam you fight bia the whole day bia ni nti nkolani pon di the fight bia so mu ye almost your sister now almost me Zadia ye pomucho bia o ti person ba won nti omo de omo ma le letter bi mpo no fan bound na so be ni obi agwa na madam omo si omo nye nti afi de no we person na is hard because the whole day no to no sample on di na nkola di mpo mi de mpo de me chen da Regina no so utiri modern pa madam utiri mo nyeden utiri modern utimi twu kunu hwo am ye kopam madam it's me ready no madam Debbie enti na bibia ni ho enti chese menti asio se madam it's no madam madam o dia me maya o no da kan get there and also no dey dey aba ho no ma mu wo enti madam nipa na me na o ku be she akola 9 months be she ni ase ani me trim dia dia ya no madam tin kan me den madam akola 9 months be she ni ase ani me trim dia dia ya no madam tin kan me nda no me ku no so me yanku ba won ti madam woni mo akola ya o no me hiyo di we hiyo di madam kan me nda won ka da o ku no fa no ndi a o no bi na no aka tell me say me ni mebusi afo ye wo sa ajo no kwampa o pe no madam me nda won go no ku ni madam mo yo ba o because I mean kasa enu ti mo frɛ me a so man to ko no say wo kasa wo mpesa wo be kasa dia na say dia o kan ye no kre enti ni ama platform no say wo so wo de o so obisa wasem Instagram o bi so na ye di mi Instagram ita to kasa mi feel o ke bi there Bempah kasa okay kasa mi feel kasa kasa mi feel okay be there me na mpembe wansi nyane kwa ma be so fno se de se be mo azin pan fon ko be benefit na wa de je ko la me be yes mbela kwa nkan che de asmi me kan che de se ko ya me wa dia me kompa bo ni pa no se so be ya me wa de se wo ye no mi fia mo nti da media wo ko mo da ti wo ko mo be ni fie na wo de me ba mi fie nti o nga ta no e to no o decision na e we ki ni se me papa na me busiafo won fa nsan ko ma wo busiafo a enya de awo eboton so de e be ko to nsa yes madam Bray or do pa o froze madam on me madam eni su na wo ni sa obie na no mpo ebisa wase mo ntimi nkasa wo su madam say madam eni su na wo ni madam begin me now madam fie o
Madam, begin me on a neighbor, Madam, I'm a pen, no credit, the America. Madam, you bet me a bone on our pen. Madam, Madam T. Madam, I'm a catcher and say, they are the same one, maybe the into one of the catcher, Madam, for the Friday, I'm paying number money. It is not all of the circle, Madam, for, and I'm calling down for them quarter number. Madam, I'm in a kind. If you can't put them to my dream, say one of frame. And it do it. Madam, I got to know on the ban see face. Into a ban see no mamma catcher and say, I didn't know. Why am I beginning to a person of the family where my dinner decided? Madam, Cecilia, I'm no train woman, no, because Madam, all Bahonum, do the same and Cobaman, Madam. Okay, me, I'm now on so Madam, one sitting point, the whole me Bobosia. I will me produce a wama. What can I show a real Pebosia man as I want me pescamboa? Men so may Pebosia mouse say, one and Qualani me and Union Amrachina. Madam, what's it say? Madam, may I say? There be your producer. Me mentias say. Matthias here, metie me kwa me sister ho ena wamfa ma aduro na amre me wamfa me ointment na anade aba wonti apo oh ena wa ye innocent my akura papa yanko natural ventures I Congo ointment Congo papa say me sister bi pray fie ho na okay ne to asenya kono mani bi aso enti na me se man bi na me fa nkom ma no o de kwache sister no mani nkoto bi e se me de kwache no start say ye yo no na kwa ko use hwe me ade me use me chem half no man half your number ni 0241 71 01 metin 0241 0249 na wa mama adwen asesa 0249 01 mo friends so 0249 01 and 0204 Congo ointment and the fresh feminine wash. Niniano no ena womo enam. Na the fresh feminine wash no ye de ya nkasa ye local herbs no ena ye. Feminine wash de nyaka na che se e ya de a ye de kwohuru ya nam oba bia a emema enka ho. Eti onsaka the fresh ni di no the fresh feminine washer. Obehwie bi e de agu asawam e liquid form. Na wa insect ebeka simaduasa ana 30 minutes amwa kodware a wo de hye wanam kama eho kwan ya bia ye kese e bia wo ye yete wanam ye pam ye ama sese ye hono ye thread yare bi aba betena wo ama nso fifiri ho ba anasa pampan gina ho e ha dwene pa wo de hye hono mu a ebeka 30 minutes amwa dware ade ahye ho 30 minutes ni so ara washroom ko yina wo horo kama yana no pa ne enumre wo ye to aso a wo behu se afa insese bia ba hono mu ama wan kasa hwa ya akono na de ya na doctors nikenie omse nke ye wie the fresh feminine wash no a na nka ya ti Congo ointment ni bi ye dware ye wie na nke the Congo ointment na ko ha se entafo we mienu kaboma no pa ne enumre a menua ba ma wacha ye 3 days se emu eso a wo behu se ache kama sensuo firi ho ba ensuo no bejai sa pampan wo ho a pampan no ebekọ ya number ni 0249 01 71 01 0249 01 bomodia so wo problem bia wo wanamu a doctors no omo ehwem ya ma ya nem ni ya wodie mu adwuma mo ye gynecologist ombehwe ene ye ni nkomo se bia pampan gina me ho enso firi me ho ba bia me ho kwan ye kese me wo ye no ayeti ma nem no ebesi na ekuro no ho no ma na abere intimi nwu sister ba ko na dance ya wodi ye otakrade wo ye pam na nem na wasi tembia ni kuni ni behye mu bia no na
bre as what pains no minim say yampam ni yo si yi ni anya ni yo o pains no wo ho na wo use Congo ointment and sasra ho no ebe sinne we ho aye kama free je say be ma na yenta wa bra woni problem bia e wo ho eti oba bia wa wo so yate wa ne mfa betenatan so hie so yentimi prevent but Congo ointment no so ma na nya wodro because ebe yo sisi mu adwuma ekum na mu kro no sisi mu kro nyina afiri ho na wo ho atimi atoprekope enya no nko a say koko na agu a koko ya ade a e ha dwene pa sister bi de na agu na ni achi okọ yesi ekwa kotutu koko no ama no a na ni achi akwa akohye na ni achi atwitware na ni ase ha nyina na koko no ukọ akotutu ne sai what I say ayade ha dwenya enkun cream ointment wo de besra bi ye Congo ointment e ka ho ase betimi koko yie se koko na pie wo tokora no a wo de fa bi hye ho ba bi a apie ho no fa bi tare so e be ko se ukọ ho wanim ba bi a koko na pie bia wo de Congo ointment ne sra e be yi koko ni nyina afiri ho na bibia aye kama nkrofo ye o mo se ye kwa ye nya bi eti na ya na ye numbers ne to enframamu ne yesra mo a e ya mo fa number ne maye na mo frɛ ye because ye no enye product no ana dro no ana cream ne de aba ne nko na ye fe ana wokoto no nko na ani je ho ya wonsem bi se bi ye pese wo busa ye ne yesu ye busa wo bie na yetimi abo ma dro na koye adwuma de wo de kwa akoye no akoye adwuma yie pa e de ama na eneme bae me ba ne pimples kasa kakra fa pimples ayade a e ha dwene because minimia menua bi a sanya pimples na sa nanimu a ka wontimi hwe ne mienu eye pimples na asa nanim pimples a menani mu nyina tuntokro no kode na ha se ba na bodwase he nyina no wo pimples no anem ewo ade ba ko ne se nanim na atutu tuntokro no so no pimples no nya yewu ese pie firi ntokro nim eba bebrete se de a hyensu no o ti tembia no o struggle sometimes o say no de enso no enso sha no de towel abom na wo de miemia pimples so ye kro ni akomia ele kro isi yemia eti yasra Congo ointment ne pimples biara egu wanim no ya be se wutwa na wo de sending utwa kra na wo de WhatsApp ye frɛ na etwa wanim no ma ye hu because pimples no ye gu na wo do ye wo de ye nkete pa wo ye wo ba ku bi wo ye na sa hyehyɛ nsuo agu wo no ene ye wo akese apoti no nso wo ma ye hu no na ye ni nkomo ne ya kyerɛ wo kwan ya ye befa so abe apply ne ye treat e de amount na bibia efiri ho na aye kama nti wo pimples no a egu wanimu no na se wanimu no bomodi ase ubetwa na wo dia WhatsApp ye numbers ni nyina afre yempo ansa 0249 01 71 01 0249 01 71 01 0204 61 ene anope be 7 mo one na lady bi we presenter of me say sister Congo ointment na bomodia na bremi bi na msi aden no so mukokoto bi ewo dan heba emrum mukoto me ensa na ne sister bi o problem na wo de me fa bi meka ho me ba oni me bedi nkomo na omukoto cream no wa nyusu bi ne sister na yusu ya ti ni sister na afi de all comfort chance ade na ayekama wo no no so fra se o yusu bi to mu mienu akọ yusu emi ensa no omo nsusu antete ne bembem akwasa ntem eti yemre wo mu bi odi enwa dance o se wadi nwa dance ya kire nkrofo pa eti mesra omenie bia wo skin problem bia wo ebia wo dware bia na wonam ye wo hene na honam keka won momodi ya se obesa beka Congo ointment ni bi ebi de nchini gu nsuom enu enso je de nchini gu so still obewie no de afen wo de dwere ho na ne ho nyina twitwa obi obeti no saabo nsa po nyina na egu no fa Congo ointment ne stra because your skin no ntokro di dadedem eti penetrate enane Congo ointment I say oil eti wo de sra enana penetrate everywhere ntokro skin na ekọ ni pedenim na a fight sempo emoawa na wo wedi enimu a ebe clear emoawa ni nyina efiro ade ba ko wo say ye so say infection bi te syphilis the more I cha wo ho no na emoa ni penetrate ewura wedi enim ti omo wura wedi enim a wo say ye be no labs wo do nyina ye hu no omo wura wedi enim ho no mo ko hawo eti say wo usra Congo ointment no a enane ni wura wedi enim a ekummoa no
ememmoa no ewu so wo hia bia bomodian na frɛ yɛn ɛyɛ white na ɛha wo wanam keka wo nso afiri hɔ no mo ba your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 Yada sepa nyame onsa we yade. Amen. Next week go ba fa me edro no brem. Onsa beka. That's me da sepa. Tiefo akoma mu nsem na yegusu a yede som mu no. Chese Papa J we me pacho abna we bra. O me pesa wo wife oba. Obetena ha betimi akasa na said de wo ye wo bisa adent na wo do you have soft spots for hair wo ntimi mfe so bu wo fie onka no kre wo de ka kire me o ta bu wo fie because ro no dodo nso na omume na da na obisa na se musu me say baba jabada no mama don toni na hwe bra bi wa ha friend Ibrahim ne yere bona papa ne tenten ne kase nyina te se de bia ne yere bu no ofie Ibrahim e bia na emisa atu yi o yere bu won pacha mo omo na ubisa o yere asema sister Jua na usu ono nso wo pick call de sere na me say baba jabada no mama don toni na timini hwe empty kamema ona ya me no kafra njo china yeso wo mra ojitum pacha nyo yo yati ni otwen wechi Papa J Abaya yasemo abrante na sebna areho pa na de me ya ne se ne yere no ne kasa do kasa sister Ajua yes ho na ma wi me to na me kwana ma ho ne me hunu some way bi na udika Fred yere na oje so hello no ne yere no kura no ekuta masculine voice eche ni kunu no enti hwa na otwe no obetimi atwe hwa no yes me ti oba no voice no first no ka no otwe your chems ahode bem kwa na enti oba so ba ko wasaba mienu round 2 enti me ti voice na say voice we there me nya hu nipa no ba voice na nkasa kra na kire say yes obetimi atwe hwa no enti na wo ka say otwefa na chisa no the tintin bensen ko a yo bia ne ade a wo ya target a wo hwehwe what you say wo say Bempah o target weak point is area no into any target why not you say so some hon kwa dia ni kunu be weak what you say to so ba ku so mienu no na wo so hu say no be bia agro ne ko no ya yedin to so koma na adweko bet wa ma na adwan ko fast e na wo hwe abranten so otia so a o too soft and o shit me tie voice no obetimi abono ni kunu no say o tata na ofie pa ayo mfam fast status in feature yes o tata na ofie pa and o hwe boy no so otia na o se oba o se oba ma me saying like me shena o the way we see ne lifestyle na ngasa kwa no ni ho fe pa we o a beautiful boy ni ho fe o se oba ma me okuta girlish attitude bi kakra what you say enti kwadwo besia but we no unse onye yes one bane here sorry to use this word one shobeka say bia or a gay quote and yes so one bane here what you say so all ka asem no so one should dan tenase unsteady ni here anunu ni here wo be picture ni ma bebre dey e dey ama no but say dey here kese pa here me kese pa ne say ne ho beto no because me na metimi share no share ni situation you know and obre o se shwa no kra blood stains yes e wo bandage na e bono no mu what you say na o share so a o so no ka say ewa se ni sitie no me dey me hu no physical me more the analysis of the real picture I just say me hu one way o say o garden exhibit wa abrofo de ni bi no agrek one ni bi na atwea ba fom kakra no but mo time man mo yes stew no entropo ya friend entropo yes the na sense ho na entropo sana ye na nze no hwa na wa utim say hwa mama ni bia yeah enti getting onya kwan so mu sa no so soro no sa enti ma ase no anya space enti onya be so ye
into force no chin sa no en roe eyara Owusuaa girl ni trimodin oba ni trimodin Owusuaa ayen ka se be ma ni ko se woni ye din bebre e wo oba so but eto de bia ma obema no emra kakra so eni kwan se oni oba tena na akwa se obehye ne so bebre ana se oba na be fa so be fa no so ne mom de bia ma obema no nye den emra kakra enye so okobo no akomia ne kon ena be che so wo ye bema o ne mom o kasa keke kura mpo no o gestures body language ne kwa ma oba ne hu se no wani abre so what I say for now they hear me say ne ho beto no because obre papa I'm telling you obre na wo be makra wan kasa ka mistake abakra na bia bo show am kra no na ya so ma atweama na woro easy obre enye easy ye na nyame ase kra se wanhu wasan ye surgery yes wasan ye so why surgery ho nti be ba say bia surgery ni kra no ho kwa na start ye lucky say eyini ba ko sculpture no testers ni ba ko free man to form sisi ari de ye hia ohia mmoa se ne ho beto no yemfa bidie ye hu bia nto nchen so ye den so ye den obi send me message say guy ne ye 2 monim no area ho wow aye o na onye obi o ye basa onye gidigidi kasa ho kra no on yere kasa ye kra no se ne yere no kra wo hwe o chen no ne yere chen guy no it can be so can be so because about me tell the voice ma me reading your bebre wo ni be dey oba ni be dey pacho what was number no eno na me di kan de 2 0530507849 edin be ba Akoma FM oye mo ano yeah because why na ye ntimi nhwe na so onsantena ka mu nko why pale so why so twitter bi oni di nana wow nana baby mani ni na oni di watiefo abre bia no usufre omo a oba no ne nkwa no na o se ehwe ne agini si ho ansa na bia akira sem bia no ya sobo ne ne case kra we de ne nkwa ne hia adwo ataka se nkrofo ware bebre oxygen sisi so yes life support ekuta bebre we de life support sisi so ekuta bebre mu asa ne ire no oba mo yenhwe nie otata ba ma no ofie osisika kro ne ma no onim kwa sika no fa so esan eno anso ose asan ontimi nkasa we ka obetwetwe a 0530507849 0530507849 momo number no ebeba Akoma FM o kan be ndem o ba sa twene hwe a no ba woni ne ti na bibi yenhwe emani bi yo oba woni ni di agora opeso so be mo you very careful o ti so oba obodua oba woni ne oye bibi opeso oba sa area ho bia you very careful guy be the girl the same thing what done na jono na get hit iron this scene shwa so wanane no wato shwa no eno eden nku na ya na mema ni de ye wo mo eduabo no kra de sometimes what ya se kwase abuo bi wo ho no ma wo so wakoma mu enso wo so wakoma mu enti wo bo ni dua mo akoma ato yem ba pa se onim se x7 na be mu no e ma no ayade bia ehye wo mo papa se oni nete na wo se ko x ho no wan hwa ana wan ware no na obefa me obeku ma na hwere mu mi omo nyina we ekuna nkokunu no cause osomu ko twini ya kebetimi atwene na ya sesa jim eno ano no to ho ntimi sori bi ba nyame na aboa no mo ne ma ne tia no mo ja o mo no na musa no musa din komo enye fine open anka ware no oso bo kwa sem de ndia wanka oba no hwe pen na ode ka o se ni ex oni na jada daada o utimi tsan ni twa we mpoa ebe no nchoshwa yemo ano na ne ho nto ni wie a na afutu obi wo no ma na se de ne nkwa no ene hia nti mpese number no betimi asisu bi mama mi anka me ne beji pa 0530 sign na wo de bo a ende say back door o de be mama ade me yebi me see yebi da ende say contribution here start wo dem yeah start here omo ba yeah start wo dem papa so futua bi papa je etua bi pegi tua bi mama kra de on edi kan etua ne de first answer producer etua nana bila ebi ko etimi ko chechire delivery nya bra mo di wase yo ko delivery bra mo di wase na answer na ba meme so enti meme nana bila ne twa to status de on de
ebu ohonom a ona ono ne de no betua no de akwaji delivery abro no mo edi so no ruruafo no ne omo ye fine nti iti na kakra na yembo yenua no me da se papa oba ni atwe no hwo yo yo say kakra mpesa me kana say eye yenua be man friends Isaac ana Isaac akwa ade bi o na mo bi wo ho a wutu a now you have to very careful because one papa you have to be very careful. That's right. And I'm be wa utu anu ahwe ni ye because one oba nan kasa no what say yes oye nsuo ba. Now the word obi ye nsuo ba no nature say bonsam honhom ana eyu su nipa no. It is nipa no obetimi edi waboro anytime bia. Okay, Corinthians or say dear obo afode Emma obosom no oboma ahonhonbone eti nipa na wone ne tie no because of honhom na eti ni mu no o twese kan a onsuro onimo se yaye operation pain operation na yaye wo no onwene operation na yaye wo no ho ba bia yaye operation wo hunu se eho ana weak points ye den ewo eti momenta bema one obaate na oba no ebedrum pempenso obetimi aba besoma beso obema mu aso ontohwa mu no na chese oba na very wicked so ohwe oba ya utimu se ni tirimu osum papa na eniema bi wa ekoso oba ni bremu a mimlemu oba na papa bia because bema na kasa na osi ebrebi na owoska bi da ho na ebra oba fia oba peska no na oba na se odiska na ko hospital enti e ma ne bufu oba na papa kacha oba na se oba na ko na busu afofo ha se bibi so be ma ono oba tie na oba no wa chese sika da fie sika no wanfa ni nanum wanfa nkoto atade wanfa nkoto mpaboa yare no yare ana odiska na ko hospital oba ya umunu ya wodikum say matuntum fie japade nyina efie japade a woton ene de emema na yasede no wontimi nhwe oba no a anka nko na nkofa no but niema ni bi o ha me hunu say all these problems it comes or it comes it depends me trese it depends sentence kwa pesa for me oh certain tense no de me nyam for me nti mo amoma me de me de be hwe so etino dia me pesa me kanyina na say akwan na be ma no odo oba no fa so no enye ana oba no nso no honhom a eti ni mu no eye ensuo spirit ana abosom tumi a eti ni mu no obi a we bosomfu obi a oye kakakaka obi a oye bosomfu obi a nani edene obi a oye bosomfu obi a onfa ho because Bible say aduane anipa madie no yemfa man kraman emomuni kraman de wo ye na papa te sedien na se ne damba wa wo ye ni wura na kra obetwa ne ho aba be kawo so it is how oba na one ne te no spiritual no oba no sunsumati ni mu e kraman honhom eti emfa ho ene wajapade a waton ene wo niema wo wa wo ye edeboa oba no eye spirit a eti ni mu no eno ana eyusu no eti no chase bema no ohia moa because ote wo no said ye wo hwe nanim me hunu se obre ana me hunu se oyobi a na nani giwi ase ho pa because wo hwe na chi ha ai se ne nso oben ne eniema bi kura o se me de me spy bibi asem de wo kan no aka bibia so but se no ye betu no fo wo ho ohia futuo pa ohia futuo pa ndino adofo no ne anuanom ye nyina ye nhwe se de ye besi aboa ye nua ba man because na de na ye twe na chi sa na ho ne ba bi e kire madwen e ho nko ade mente ase se ne tenten no sen ya ne te so men shada nte ase em se papa je ne be hunu se de ne height no ana ne tenten no ana ahomashoa ni bia aha so na ya twe ade ya fa kira because emema shoa no
emerewo ana ebi de ebo hoketua bi ana moment a obi be somu no na kyerɛ onipa kro no wawie ya no so atase na obai timi som na ɔwo no saa kyerɛ sɛ bɛma no wabrɛ edi no yɛsrɛ atiefo sɛ yɛnyina yɛnhwɛ ne yɛmmoa no na afei deɛ nso yɛbɛtuma yɛ ama ɔno nso watimi afa no ho edi no yɛmmoa no that's it mama Obaya nana dia asɛm abawo me say me ya pa me ya emma yenhwɛ yi be ma ne di force de kora me nka bi mo ba no free say ewo mu say wa bi a wafom wo na wo oba kora wo kasa wo se wo na wo kopɛ no adan me pese bi se oba ne say yesoma no oba ma na brabo ma na ye ka honam mu asem na so honhom so ye adwuma ebia ne esate be ma na yapno oba no ye de na ma no otene ba bia ne nsan ka ne da no ene ono ankasa afa kwanya bia kopɛ no ena wutie ne voice a oba very matured a chain be ma no na ahokyere ba be ma so a bibia wo gye na ba me hu ne se enye odo na be ma no de do oba no na sɛdeɛ no ɔka sɛ onye adwuma nyɛ adwuma no bi a saa time mɛma nkeka wa bi ɛwɔ hɔ yi mɛma tɔ da bi a na ɔmo ho kyere wɔmo kyere wɔmo ho saa no a ɛsɛ bibia kakra bi ɛbɛma ne ho ahenhan no no wakɔ akotom saa na mimi ho firi wɔ no ɔbaa ne ntam fi sɛ ɔbɛyɛ kana sɛm de ɔyɛ ɔbaa prosi ewudi agorɔ mfa wo nkɔ police station ɔno abɛkyew no what detain ni what do dwuma mo hu sɛ wɔbetom no wanyaw so ho abrante o hwɛ na ɔnkasa merua ho pa ti bɔne bɛya na bɛma sabi bɛma woda na tie wo ne da ade no so a wo yusuo no waworo fa enti wo bɛyɛ da dibi ade na abedie aya maybe ya ne mesi abodam excuse my word esi abodam tu chi ye na hwete ye enu owu ya wa watena se asoma kuna se mra wo so saa no opa akere esese wo ba ha oba ya ma ya fe ne ho nche no matter what enya aware ni mu na meko at no entwa yie o mia wo kon a metimi akase modem okora bi akonwa keto na bibi o wo betimi di abone nsa ho wo betimi osi ototo ne mama ni pra o mo baba akokra eyo ba no na beye na wo kase hwa no enwa no eye ahun tokwa ba obi a won experience ento oba no oyo obi aso aye ni bi pen wa geji na bia ne baby ogina no ese football park ogina yie no geji ye no so mu enti wo betwa wo ho atwa ho untimi nye ho efu nim so obetimi so mu ana wo nsa wo wachi wo ne hwan untimi ne wo ho obetimi achi mu nsa ko achi ama apre nyina bebubu ade no oba ye wudi ni saa be ma ne na wo mienu no watimi aso ne hwo a menti bi wo wiase do se hwo akra se etimi woro ama awro wo sasre se mama ne keska on samra mesresreska wo ba wudi ni enye waniwu wo pra obi sei ya fra no kwam ka so obaboto na no dendende ne sre enti be ma ne wukura oba we mfa ne hu na wo de saso ahwe abewo nwotwe na mama de me nwanwa ne say asem say yato wo maame no papa mu wo krom ho wantimi ammo mama ne abranti sa oba make wonte wa wari oba prosi na mema soto bi ompaadefo na ade ye mahi wo mema ho sa ss no wajai ko esda bia na ni teteho wo pe na nka wujai no anyway wo se oba ni kura ni kokko a o hyesoma no o so na dua ma no enti ontimi ne nyaka eniema bi ye fat me de no kura de eya ba akope because be bi kura ka chem say abrochire oba bi na ye pepa ma no all man to me anware but also say nipa no free be ma na brabo mu da free say papers enough form enti oba bi wo papers no all the ye ma be ma be nya paper wo kura no wadi oba na wusu anware no so aware de nyame ne sese wo da bi ofre oba no
de bi oni ni di nkomo o te wa na ebi eye wo ya but on person the wure be fi ade na abroche so papers ne de tena so ho enti so okọ the ex wa dwene wadua de ama no okrokro ne sere a na onya akoma ade na ade no abaye den asuwom enti ho no be ma no kronifo na bi oba no be keka nsem na ode abufu onse nipa de ai wa yo ba chen wo hwe oba no obedi atem na ni eden na nsoso na mo abosomba de o mani adin o wo mo ye hatu ye kosere no so no asa free soro ho eni emu odu ba ma na akodi ade afu achi ha obey your kase utim so ma me size o ko fan sa ye de afa ayo bokoboko wo so te sa asawa wo so no obani obo opra wi anu amaka wasere kase ko o mejejem na no nsanfa bi nto aduane manini waje be mu hu ne ma na o te o kasa se osem koton papa sa se na koton na na o se ehia we mu bi ya kan ya abako ai wa obi abusua ma beton sas oba no o ya guy ya guy o de na dwene nenam o me na beton nsase ade awie o kan sika bi so de sika bi to ho anya se na sofo ka o de ko hospital wo say o de sika ne to se nka oba ne mfanya adwuma ene o de ne 5 cedis extra 10 cedis o twetwe no who by who na sika ne de propra obi sa ze sika ne wen no o kire ne say asase nipa na o ton ma no no ntimi fa sika ne nye hwe what I say ono na na enim how a obetimi use sika no o mredodo ne nsem kametom twa didi o business am kura wo su be ma wo su na me ra sister adwa hye wate nya so akofa na atimi bu no nti na me be ma atimi bu no osan no da wa anyi wani wu Ibrahim bro ho se kakra ma no oba de be ma wo hye no no osan no wada wu mienu me wo we me nya sa adwuma ne da David me kura nka me ne wo na be ma mitime bo me fare kura wo se me ba na me bro me ba atia no ba ma so me dana ti so ma bro no so atia no na wa wo yo ba be ya mama etiefo mo yi nya be me mesremo we de nyira de nsa beto so ya kra mbeka skasa ma ne ska wodden mama sika wodden enso afei na ese nipa mo bro hu susu tigum da bia mesremo why mesretiefo monnom yen na mommoa yen na de be ma na yen no ehwo ehwo awro na ya ba na ji apempam mesremo na de ehwo aye mobo Awurade be shiramo why kakra bia nsa na be ma no fa nkotua hospital no omunye na duro na areho areho atiefo we de be bia wo bia manenka wakoma wo be ma no kra oro ebe ho ontimi ntenasi o anopa nyina wo nidi ye waahye afi wo ba kra cho se na nkwala nidi na mesumpo ye nidi ye hyasem bi okeka won ko pasem wo ye amanka ba mai senka bi obeya adwuma ma bibi ato aduane adi na wo se odwene saa ne ma ni nyina ho ansa na wapira no wo de na hye omotoam te se wo ba na wo brim no adan adan atiefo esremo why misre number ne 0530 507849 0530507849 mama yedasi ajua nana ya raho ya no se friend say sister ajua Rebecca ajua Van Dam ajua commandant Odisi okope beme yala na se suban we die de bia wa na bepe meme yo be me bie no obehu obe approach you because yesuro ti metwi obi ba hwe ma ne ko run about shwa 360 ya madwenwa kwanya wo so otim di na chi epiano no gusu so mu gusu twe eyensuo na wo sa shwa den 360 what match obi ba show mana run about e wo na chi de minimi se ye de pula ni tunso mu ne ye twe a ya eno ne ye twe ne sa o ana ko galamse ase a amena no mu twe ahoma na no mu twe ne sa na ba ma se bi wo no wo ma mienu ade ya anadwo ye de gigi ye ni kakra ya
ubufu a enne be mo wani age ore ho a enne ma ni je ne kosoro wotimi so obi ba diem atwe saa na sempo no ne ex di nkomo a sanya okunu no wanya wo ho ade wo so wanya wo ho ade onkoto wutirin sama obi a de na chese ye okunu na wonkwa wo ja boso ne ma ye do so se ne meme mo be so mo ye ne den ya me se beto mire bi no ho ede bi bedu ama bema bia ne ma 10 ne betena ebre bi bedu ama bema baako e ma 10 because ye do so papa je nkwa kan ne di ai wasa wo fa ne saa wo de wuta ye mpo no no awu mienu ama no obi so nkwa wu mienu obi enu no be na aju so be kwa asama do woni onwo ba wasase so na chinhye wo nkwa ye wo nwade wo nsem prekese obi batie kurasi dua koko emi ediska ne hwew wo kwa wo mompa sese nipa kro no obekọ so nya nwode ye adwuma me de abrawo ne wa kire no wa hwe no ye gitum se be ma ho kye na so oba wo hye ne kye a wa ya ade be no ma kwa se obeye se de wo ye wo ba ye frɛ wo sa da fam twe ese be na wo wanu ma wo de sere obi ba wo kire ni sei wontumi ntena se wase sum ne tikɔ se ombra mbesere sika na minim sa wo twe ate no na nka ge ba ko no wanya bi anya den nie na wo de ne ko hospital ko ye den unim sa wo twe na bete kuro bi di ampa o se hwe mmobo na ade no so ya aboa ebi na ode aye no ne ho mmobo na be makantin katese wo tintin tese wo oba timi twe wo hwe 360 na wo gina wo ye den aya ho bate bode kwadwo besie suban bi saa no ebede no woncho na se we wo buna kasa wo fie utim se wo timi na nkasa obrim no na mimi ne nkola ni diye ko wu ya nka obehu suban tantan we be ma bia no wo be ye wo ade o ende de bia obe se mema ne pe se de o ka se mi na ko se ne pe no obe ko so se mema ne pe suban kankan we luma ka se mo se fie be yi a efiri ye mai efie so be hia efiri ye mai ebi na waye no ugu adwofo ani ma se sa de adai why na betiska ye oba dindin di se ye ho ade oba police oba soja why na beti na nka na djuma se ye na wo yire ho a wo ye adwuma de bo no enka bisanse kokoo no e wo hene bisanse di nti na sa oba akro no want to mini ninja chate bisanse di nti na me no wo ho a wo ta so chat oba afoforo na ye wo mu akiye why akukọ be akukọ nini a oba kwa oba be ku abrante yi wo so so ade afo be ku nya de obehu nie sa wo shedam na wo sira nku nya de obehu nie next time Angie ya chonjwada Debi obi anye bibi de sa nka ababu ni pakra na nka be de obi anso ntumi nya sa sa wo mma kwan Debi menya de nso abeba be sa nso tia me mse mema no mbo ma na atwe omo se oye oba de boni asa no be yo nana te ya onye oba bia milini so bia be ne sa nana de mse school time no bi ye ne bi yenko dwaso so ebusuafo abuti awie na mo hwe ye onua tv so na muti Akoma FM awie ye kanfo eye Asanska University College and Design and Technology e de ama awie se wo hwe ye na wutie ye a baabi a obenya nimdie strong kona boa ma wonsa no adwuma so atumi akonkan we eye adesua bia wonom etete omanfo pa no no so enya nimdie kwan efa so epam ntade fashion design and fancy jewelry design technology and obema nimdie ewo product design entrepreneurship afa digital media and communication design wonum eboa na wonso wenya nimdie wo sa kwanya iso we eye ade a aban age atomo enu ti wukọ ho a wonum tete a omde ema no mma abosobo ewo degree diploma and certificate mu a ebeboa na wonso watumi akonka ye ka sei eye 2024 eye academic year no wonum gusu a efa ni pa July ye mu enti bomodin na pusu ahoma edisue na obetumi ni mpanimfo to atumi edi nkom na wonso wenya kwanya akosua de wo eye Asanska eye University College of Media of Design and Technology. One number no eye 0540 124400 0540 124400 anaso obetumi enwo di nkomo ewo entintan fidie no so eye website yi so aucdt.edu.gh/admission aucdt.edu.gh/admission
gh/admission oya wonum sabetumi akana se on sabetumi aka wonum na wonu omatumi edi nkomo no maboa ensa no dwuma de eye na utua de na odi ntete no na abehia se wo benya abasobode ana se eye certificate edi aka won nti degree diploma any certificate om de eka ho edi ama wawe enye ekwa ebeboa na won so watumi akonkan ewo wadesuam nti wani je so benya ntete ewo nsa no dwuma mu dia na watumi afre ahoma na oni omanfo anase mpanifo edumi edi kasubom eye Asanska University College of Design and Technology design and build a nation wonum sibra na wonum emwa na Pozo eye travel and tour Poza travel and tour company limited ena wie ye kanfo ede amawo woni gi se wutu kwan ye ka se ebi kra office aye ready wonsa etumi aka se obetumi enya eye ticket ana ba bi a ukọ abekọ akoda ukọ eye bia akwansere dwumadie mu ewa amanone na ope ba bi abekọ akoda u ticket ni booking ni ade flight ne hotel reservation ni ade nyina no eye Poza travel and tours na eboa bomodin na oni omudi kasubo mo mbeboa ama nhihye bia wo so ye efa u ticket ho ana se bia ba bia so koda hotel reservation nyina wodi ho adwuma pa de amawa timato bia enso enimo bomoden na frɛ wonom ewo ahoman so 0205 215494 0205 ofra wonum ebejo so anase 0504 25 5011 0504 5011 ofra Poza travel and tour wonum ebejo so na ohwe hotel reservation and afrain so flight reservation and hodwuma na wonum pa to from wonum betumi abo na Kumasi a wonum Owusuaa first floor amenase house opposite Matthias Junction ho na wonum first floor Eminase house opposite Matthias Johnson so amazi asem ne yekan uduru ha wonum ebeboa na kedetia first floor hon so barber's shop center Morocco adeshimai ho na obeso uduru hon ma obi nsa betumi aka Poza na won so wonum eni akodi kasubomu ha won betumi aboa ama won so anamo awutu afa akwantuo hu nsem ba bia beda eni hotel reservation na ticket nyina no so won boa atumi SCP ede amawo na quick credit CM amane nanumu de na dia wode na mo quick credit nene wasesa no enti wuti se ye bo bills micro creditor na ye won mo edin kro no adwuma kro no na wonum nemum edin no na yasesa no se wonum ahya atade fofo na nso dwuma wonum didie efinhia dunum nie eno na omgusua edi so omobo omanfo ama wadwuma atumi asipi na wanya sika ede ahye wadwuma mu na nso atumi akonkan nti upe babia ombetumi aboa ma wadusika sem ene wadwuma sem so agina yi a bills micro credit eno nti ye bo amane awie se utie ya na uti quick credit nene unti bio nemom bills micro credit na uti a adwuma kro na ena wonum ebo nti bomoden na uti one a wonu enkoso ha endi kasubom honom na Agbozo herbal clinic si yemo amane awie yade be na tete wo ama wonso wanije ntumi enwie upe ye typhoid yade na ha wo wenya dwunsom yade anase mpamu yade wakote mpamu yade oyo ba bema na nyoma enkoye mfama wa ye kanfo Agbozo herbal clinic edi ama awie na wonso koho nekoje wa yare sanse yade de ama mankama asem ene yade na obi benya wonso a yese empemfo se fi yade kro ya na bema wa ye mre wo mpamu wodi bo ani atimkeja na ya odai ya be kasa se ebasa no a emema no omompesa akra ema no so mpe nti oba wa infio no man hyeda nko yie no okwa wono beboa na bema de woyɛ saa no a na akonhoma kra nso enya na ze oba no weja na reho nti mesew utie na yo bema na so a furniture Agbozo na wonom emoa yade bia tete wono duru ha won beboa bema otutuo na nso ntumi nko aboa na ze low sperm count no na wonom eboa ma watumi agina na so Kumasi ha wonom wo dechem so old insurance junction ho na obehu Agbozo herbal clinic na enkra wonom wo Kwashima na Kumasi ha opese ofre wonom a ahoma betumi afre won so enie 0553 0553417752 0553 417752 enkan Kwashima obetumi afre wonum ewo ahoman so 0241
0241750282 fra wonum ebeje wo so na awia wotie ye na wo hwe ye wo pe baabi apa aduane papa di aduane a enkwan egu eta ho fufuo eni bi aponche nkwan na bi a wanya fufuo eni rere nkwan a akokodam egumu a na wonso wani je betumi awie opa ya na ye N17 Lodge and Restaurant ena ye kanfo ediama awie bomoden na fa wani ekire honom na wonmo na aduane papa de ho na wobetumi enya no wobenya banku ene okro stew ena tilapia etuatua afa emutuo ene tuoza afi nyina ebi honom apesie eno so onse wenya kontomre no palava sauce no ne atwi ne de eye konsusa kakra twimu a we local one pan ye de mawo ebasa na wani je no awie opeye pa na opet tilapia nom ene de ekeka ho ani nyina bi tuatuaduane bi a yedi wo Ghana asase su de unya kopie mo ye N17 Lodge and Restaurant awonum ebeboa na fei eye pastries no ne ade no ye wo meat pie ena fish pie ena cake ena eye palitos ena fei so burgers ni nyina ebi etuatua afei ubenya pizza ena shawarma eno nso ebi honum a eye point and kill nyina nso ye bi yakache honum bomoden na yehwo no machi akwan sanse uduru honum a ewiase ya ewie airboy eba no drinks ahodro nom niano eden ene niano nyeden local one nom ne foreign one no a ni nyina ebi tuatua ye de ahye fridge mama na ye say kulem unya binum ya wakoma ebetumi atoyem wonom ewo eye agric junction kwada so asem na ye kan anopa eye no nonson ekobo enwumne no ndudie na wonom eye adwuma efi dwada ekosi kwasiade nyina wonom eye adwuma anopa no ndu ekosi se ade besa wankasa wo kire se wodidi a enye yie no adwuma no ekoso honum tifoni eche kwada so eye agric junction ho ena obehu N17 Lodge and Restaurant wonom number a obetumi afre won nie wo pese bia wo frɛ na obuki na wonom de aduane ne bro ba bia wo bia na se wo ba enti wonom nya aduane ne ready mfama wonom a wo betumi afre ahomai so 0530 668585 0530 668585 for fra wonom bejo so na se 0542 787278 0542787278 ufra N117 bejo so na grow fine see mo amane ebi a woda sorry ye wie mpo otie dwam a wotie ye wo hwe ye wonum ato untumi ne di waye bo wo a wonyare wonso a wontiapo eye grow fine ene ye kamfo ama wa yedura unya binum ebebo pa na wonum ato a wontumi ne di awie aduane su anum so uti bi wi anye yie mesewa akope grow fine no mame papa utie yen menua ba menua bema eye grow fine ebebo na siesie na woni padua no ahyehye wo kama pa na nso obi a hia wa so ate wo so a wonyade eye grow fine ebebo na tu bibia ekoso ni padua nu ase e de ama na ahyehye wo kwan stronko so pa na wo so wetumi agya wo na so edro ukoye ba shops nyina wonsa ebetumi akabi ato na wo so wetumi anonom na boam ama wo so wetumi akowonum na ukọ eye digital herbal clinic ewo Kumase amekum run about wa eho eye Bank of Ghana entwomu eho na wonum hye won sabetumi aka ne dosopo no etumi ato number no eye 0244 596532 0244 596532 grow fine or say make you grow fine pa na we be biscuit ye kamfo e dia ma M4 Food Limited ene dia ba dwaso we crunchy udo simbo mo abeti gigraw na se udodomo ayo de biscuit ya ewo dwaso a unya bi no unya bi na owi a ebebo pa eye wibi biscuit ewie ye kamfo ama unya bi awie na unya ebia drink bi ka ho a ekopa na ni taste no de akodao panio akokrao abrewo obia tumi awibi na aboa ama wonso watumi afa taste panti ye kan bomode ne kope bito ukọ shops nyina won sabetumi akabi ne dosopo ne de age M4 Food Limited eho na won sabetumi aka wonum number no eye 0531 0038 92 0531 003892 ana 0266 830003 ofra wibi ebejo so ana se M4 Food Limited wonum ebejo so ya se ndo aso ye ko yanim o magazi wawie mi wie ye ko yanim na awie mayankamfo matade
hospital ma yetiefo a ehwe no mutie yen ebia yade bi tetew enoma nhyeda nkoyi mfa ma wo abomoden for woni kire matade na wonom emwa a doctor for ho a onom ye surgery emma wo kwa wo ye chese yade bia tete wo ye wo ANT clinic e ho no a aso yade wonom ehwe ehwinimu yade wonom ehwe ani yade wonom ehwe na free air breast screening nso ekoso pa na wonom eboa ma wonso watumi agina abrane bibia fa yade ho entoto yade wode wani kire eye matade hospital wonom beboa na wonso watumi atiapo pa wonom ewo Santase runabout wonom ewo Goy filling station achi ho a uduru ho a wonom beboa na yade bia tete wo na ba bia wo so da na wonso dwodwo ho na wonso di ayaresa emu oduro na yaresa mapano 24/7 wonum etwetwa won beboa na wonso watumi akowanim ewa pomuden ho ensemu number no eye 0244 088918 0244 ufra wono ebejo so honum na 3p galimesha eye dura ewo dwaso ma me papa wutie me abrantia wutie me ababa wutie me ye kasa ebi kra yese wa ye kese amana broso wafu aye dotwe mfama nkwa na ejina yemu mesel kope 3p galimesha nenom unya bi numu abeboa na tu yade bia ekoso oni pedue mama afenso ama immune system no so aye den na wagina na so stroke yade asthma yade entetewa ene ndwedwe yade ne de eboni say galaway na wonso watumi agina na so pa edroi eyepiwa natural na dia bedwa so ukoye ba shop so wonsa betumi akabi no wato number no eye 0248 928824 0248 ufra wono ebejo so na friends 3p galmesh edroi wonsa tumi akabi na Congo ointment ewodwa so hunamani sansa na etete wo ana wa ensuo na ehwegu nipadua so ama wahyehye eye enzyme yade eye nam kankan na se na se kankan na se proye ene ade apropo aye ka ho asemi eno nso etuase e de ama opa na fe obi a odware wi obeti ne ho atietie na honam nyina aye kro ni ade eye Congo ointment ene ye kanfo ama okopebito na okoye ba shops nyina won sabetumi akabi na won so wato na boa ama watumi agina wonai so won number no opedodo atua eye natural clinic ventures na dia bedwa so natural ventures na dia bedwa so a wo frɛ won ma onsa betumi aka won watu bi akwakoton esanse ye top number no 0249 017101 0249 ofra wono ebejo so 0204 616161 frɛ Congo anase natural ventures wono ebejo na wonso onsa ka go Congo ointment bi na nso odi akodi ejuma na good morning heba mission ye kan form awie edura we dwa so a eboa infection wakwakote anas empam yade na wakwakote eboa na tuase ede amount na wo sorry ye bi a honam ye ya wonya adwuma bone bia na nso honam tutum osa yade oba abosome so a amanse nyina te wonka ebetuase ama empam yade bi a wakwakote afei umogya no yese abroso enye no na abroso ntinu emu asisie ebetuase ama wenya kidney anase sawa mu yade a eno nso good morning heba mission no eyema opa wonya bi enonom a ebetuase ede ama Koyaba shops edidi swing na kopebi eto 40 over the counter eno ewo atase nkwanta ena onabo eyesa akode atobiase market uduru a wonsa betumi akabi oru akwaku drugstore eno so wadubiase eye JB drugstore eno so ofum so ena Francis Mensa Heba eno so ewo adubiase uduru a wonsa betumi akabi Dr. 3 days obetumi afre no ewo 0248 0246 5941 0246 594117 0246 594117 ofra Dr. Bejo so na Transcript Ventures CN Camfo Emma Zahara Herbal Product ni nyina ewodwa so kopebinom na emwa na nsiesie yade bia tete wempam yade waye mre wompem bema oba na nnoma enkoye wakwati mpam yade a etuase ama yade bia tete wo honamani yade no nsansan bia ekoso oni padua mu ema ntumi enya ona so no ye Camfo Transcript Ventures wonum enupa ewodwa so nyina bi unya binum a beboa pa o kanshi drug lane wonum eboho se dido na eye herbal shops nyanso onsa betumi aka wonum enoni bi atwa bomode na fe won ahwamatufo esu peso tubi koton a number no eye 0246348334 0246348334 ana 0248569335 0248569335 ofra
wɔnom ɛbɛgye so na deɛ de sɔre so ɛyɛ nana agyeman spiritual home nana agyeman spiritual home wɔ se brɛ na ɔmmoa sunsumu fam honam fam nneɛma bi a ɛtete wɔ no wuduru na akakye a wɔbɛboa honam ani yadeɛ bi na ɛtete wɔ ana abrabɔ mu ɔhaw bi wobɔ mpaya sɛ wabɔ mpaya nneɛma nhyɛ da nkɔ yie wopɛ sɛ ɔhwehwɛ ɔhyɛ brem anaasɛ sikasɛm mu nneɛma nkɔ yie awareɛ mu nneɛma nkɔ yie apɔmuden mu nneɛma nkɔ yie a hwehwɛ nana agyeman spiritual home na wɔmmoa na nso wabrabɔ entumi ensiw pi emfa ema nana agyeman olu of ɔyɛ obara ɛyɛ ofun ɛyɛ temple ɛwɔ nkran na kumase wobɛtumi afrɛ no wɔ hankwa de wobɛtumi afrɛ no nso ahwɛ n'akyi akwan ɛwɔ kasoa millennium city ɛyɛ police Pentecost police regional quarters hɔ ɛna wɔnom ebutuo frɛ wɔnom ɛwɔ ahoma yi so 0248 544058 0248 544058 ofra nana agyeman bɛgye so na nso nneɛma bi ɛtete wɔ abrabom no nso one wɔnom akɔakɔdi kasubom ɛwɔ hɔnom na ɛyɛ royal homeopathic clinic ɛna yɛ kamfo ama wɔ awie yi abusua wotie yɛn sɛ wokɔ a wɔnom bɛboa na wamassage yie na afei wabrabɔ nso atumi akɔ yie wopɛ sɛ woyɛ lab ɛhwehwɛmu ɛfa wo nipadua mu a afei wɔnom ɛboa na wamassage na nso ɛnɔma atumi akɔ yie ɛde ama kakra bi na wotua wɔnom si 50 Ghana cedis na wagye card no de aka deɛ adoktafoɔ ne adwumayɛfoɔ bɛboa na wahwehwɛmu afa nipadua no sɛ wohia duro a kakra bi na abɛtua na de agye duro na nso watumi akɔ wɔ ne mu kɔ atimatim ɛyɛ atimatim ɛyɛ Monique junction ɛhɔ ɛna wɔnom ɛwɔ nkran wɔn wɔ Medina Ashalibotwe ɛhɔ ɛna wɔnom butuo Techiman so wɔnom wɔ Blue Cross ɛyɛ near Faith Baptist Church ɛhɔ ɛna Techiman so wɔnom ebutuo efi dwada kosi memenda anopa no nso kosi enwumre no nso wɔnom ɛyɛ adwuma number no ɛyɛ 0242951005 0242951005 ya yewie. This part of the job, the most difficult part, nye children ejuma. Sports for no, yes, remo na die. The work for baby of a bomi ana. Offer, na they no go gree for me ana. You no go gree give me. Papa ya brain area pa. Aye. Say kakra me pesa me kana say. Sa ba wa no. Me hu no so nyame honhom enti mu. Enti bema no so oni ni hia ewo nam na oye na adwen so obeyi ne bema de ato nanum na ode ne hwa beto nanum adaka obeti nani na kabo edu onye very very careful because enkoye erade adomo a said de metena ase ena anopai no ochena anopa nso metena ase ewo Kumase airport runabout eye Ebuo Chrome Estate Junction ochena anopa from anopa 5 o'clock edi be see awia be see 11 o'clock na mapon frame number eye 0244 88 14 55 0244 88 14 55 eho ana wade bia yera na obra so se ware na sa ware ne kwan si na woyɛ adwuma bi na nyɛ wadwuma no no a metime kyerɛw adwuma a woyɛ bɛboa enti frame ewo 024 okay 0244 88 14 55 yeda si nyame adom ochina yebesen hia me din de na ya Owusuaa Bempah makra Fobia